O te folo pa whaatara whaatu Samoa lau mai moanga le nei manga o le fiafi ina ua 5 minute ua te ai nei le tu la lima. E le tautua whaawau, ia o le tautua longo pui ali o le tautua upu a lau Blue TV e mai se foi o le porokalame. Ia whai ufo i o le nei aso. Tautai A'E maruia whaivolo tātou o tino. Tautai A'E male fia, Tautai A'E male oli. Yo. Ia Tautai A'E fo i male loto whaavitai male loto whaanga e tia i le tua. Ona o ana whaamunuianga i lo soifua me si o lo nei ola vai. Awa a fua i le sāvalinga o le ua tātou le aso lua. Yo, aso lua suma le ono le masina o se te malua fe lua se fulu ma le tolu. Ua tātou i le taulau mea o le nei fo i masina. Ona tātou tāpena lea mo le masina o ki topa o le masina lona se fulu. Ia tutoe ai loa leo le masanga. Iyo o novema ma tesema. Ia ma tātou ori foi la ia lea e whaamanatuina. Ia le pepe fau o le mesia e soifo mai. Ia e pei o na whaamanatuina i tausanga whai o i masina whai o tausanga te itasi. Ai o te whaatalofa ma o hofolo fatu. Fia le roto le nganga. Ia ma le whaamoe. Ia ua mau foi le leila o lawa me se foi o le. Whaua wina o le tātou proklame, le tātou tautua, ia, mai le azona nafi, le sa awina mai Samoa, ia, le tātou proklame, ono nisi fo i o tātou fufuanga, me o le tātou sports talanoa, ia, i le awa o ino manongi o le lolo, i tūlanga fo i o ungo o talonga, ia, o le vaenganga makua opisi e le azona nafi, whela ala tau sila i le azoa tai au, i lona toe whau poupoina, ae, whaaftai whaaptoa fo i le atua, ona o awa noa le au mauai le malosi, ala fai le tae au o fōlinga ia vai o leanga le leo le tua. Lei vanga le fiafi o te whaatalofa ma o folo fatu. Ma o fatu lima ma wha mano atu Samoa i lau wha fonga baua. Longo i tino matangi le lei fo i vanga o le fiafi. Ia, a wae pe uia fo i nisi o loo fia ngai. Ia, ma wha anonoanga o na ele ngata o le apurpurusia i tofanga ma le tautau lia o le whala i le whalaifu. E ala fo i tūlanga o ngase. E o nisi fo i wa whailangi le fo launga wa ala whai maile nei aso ili. Pōngi sā o fioanga me se fo te tono a inga ono le malanga maliu maleoti. Ai au wange i whai kiki airo tātou fia i le tua. E peia fo i o upu wha malosi a le perfecta o sapakuka. E oi, wha mai. Pele fua mai le vingi. Le mati o le olive. Pe wha umakia lafu mamoe le whanua e le eise povi le whare povi. E tu maupea le fia ia Yesu. E o le langona fo ilana nao le nei aso te wha. Ta lofa ma o wha whelua ia tuai. Wo ma pa anga ma mai a le nei au nanga le Blue TV. Ia, mai se ale tātou proklame o le Tautai A'E maruia whaiva o le tātou. Kero fua lewa kofi kiro mai. Nisio i lantou wa meli mai fa mai, are you all right? Iyo, o le kaimia ko ke le koe wa ai fōlinga anta o le urupo. O le kaimi fo ngā ko ke lango ngai wa tauntou popole. Ai emmo mai lo le kema e ko wa ai mai e sangi pele ai se kupe le kanga. Ie, pele i whangaro ngā ofu wha mangonginga. Ai au tau wa ai mai ai le anta. Se e peia e kumurukanga ka makau kumurukanga nga vale. O aku oi makanga i oi la lui vai. Ma lo le soifua folau Samoa i le nevanga o le viafi. Ioi wa umisia fo i au tou. Wa umisia ono o si o mato o unanga i tele fo i au tiu te ele ngata o nisi o porukalame o lo pu e pea ma a matai mato wa whanga solo season o porukalame o lo wha ataunuina. Ia o le urupo o fo i e whaisia mato wa onga. Iyo e pisi fo i la e uma porukalame o karu whaila ka onga. Ta tele na o nofo la vai le fale ma ai o lea fia loto va ia tu i tatou tele o fe va ia ia e pe yo leva tuli ma leva fata e pe yo le tala ia sa luanga le moto le mali toi va pipi ia wala valo ta va ia tu i lau lavo lau like i o sia ata ia ma sia ko meni fa mali loto ia e ta u mai ai o lo manuia. Ea, mawa tutusa me umailanga le leo le tua. Feo yo le tala lei, whaatalo whatua sia tala nei vanga o le viafi. O ha mai auto. Whaafea ngai ngā taulangi. E se le tele o le whaife au. Tu lou lava au ke le ka ua o tou suafa pa to le to te mai mo mai o tou i e tele na tato whetau i tou te whaamalo si au le porokalame.
tau te meli mai, tau te tatalo mai, e whaaleo mai a tau tatalo. Thank you so much. Whaaftai te le lava. Feo yo le tala le lei. Te le tau selu atu. Ea, o ie malosi ei le loto e whaile au unanga. O mea fo inge yo au nganga whabenge. E ke pala ai lo e te tau tala i le mea. E te tau tala sa o matulanga whabena. Poisen loa lau tara noa. Iyo e. E le ai loangi ni mau anoa mani tūlanga o ni wha moe moe ola. O kala o wie e pie e ngongo mai ai i fina ngalo le o fio ngale tua le whainga fo i o whaasoa. A le ai loa se moe moe ola. Po se wha moe moe nga ola. Iyo e o vaenga e whai ai a fuaina whaine i mea o prokala mea me sore tau tua ino le antunu. E poisen uma mea e sau. No winga le tal. O le winga le whamatalanga. Ua le ai ma se mea e toe manino e fo i se mea e toe mama. Iyo e. Ua whaale tonu uma mea uma ai ola ufa whetai la i na yo tama whaale nganga. Le ngata fo yo matua whaale nganga e a ile matua o unanga le Victory Power Ministry. Pastor Waita Fata mar whare tu. Ai bai se fo yo nga yo tama whaale nganga e fautua ina lau tele. Matua te wheloa i lea taimi ma le aso. Ia fionga i tama patele, marito tele lava o toe ina malolo manu malo, ma o tau wharatua whaafte tele. Ia i la tau wha malo si au tūlanga fo e prokarami. Ai mai se, le ngei kaimi, e le vevesi solo ai. Le vevesi solo ai. Kalu le ngā lulu ai o le whonga ele ele. I le pomu arka ka leo se, mga sau pā mai le veso ren kengi. Ya wala winga na la te tala. Ua matua tala no e o. Te rola tala e o i pepe fatua whanana. Iyo. Wa makanga kau nganga mai iyo. Wa na o le se male mele wa kau karakara ngoa mai i pepe fakua whangau. E o fo i e na le fia fia i nei me o porukalame. Ai, ua matua su e fatapito porukalame lea. Ai se i, se i toe whalole a whaloloa ma se i toe tau whaalongolongo ma whaafafonga. Ia i le vaenga o lo tula i mai ame se foi o le moni mau o le ka mau wasau soli wa ese foi le e pi tau sa o le fa peritani le kala vo ile le tate fa longo so o i faila un o le tuspa ia e fa pe mai e peye fa le tau o loa le messenger e peye le messenger e le kau o loa o le message le sau mai o le makua on makua heavyweight ui o lea e o iai le vaenga o le tātou talitala noanga e mai se foi ua mapuna mai ai ma le tele o le tala ua soonga fai mai ei makaika ua tu ulo masem ai kau ai lua ma le fale lea nga whaakarangoa ko i masem ia tātou te awhia lea vaenga e ui o lea ia e le o se vaenga e whaapopole ai le loto ma le anganga iyo e pe arkala se o fe au fe so asiata e mafua ona tau ai le mango ona o le fia ai fu o le mango yo a wala fa te tele o tole to te meli mai mo to fa malo si au mai ma fa mai le fainga o i pokala me si au vanga na au tu te pole le nga tala tavita yo vai o failo suafa ma meu te ala usua i le tai au ua fai lo suafa ma meu te moe le po ia no winga a fa bela o lai kala ngoi lo ngoa ia lo no winga o se e lava yo lato e o lea e ai vaenga mana ia a fel tatou por kala mele nei vanga o le fiafi a tatou tele yo atu lai tulanga o le tatou wa ano fale o le por kala mi na no ofia fa si fa vitaia tatou major sponsors e ngata fo lo tatou associate sponsors po tatou sama rianga le o lo o mafai ona tu mai lo la tu tu au o ila tu ia fu ai ona au ina tu tatou por kalami ele a fiafi male a fiafi a te tele le tasi market ia ba se foi o le tutua malana foi au unanga ia o le o te tala tatou fale o loa po la la i mangele mo le silafia ila tu sa fiafia ia nga ia tu papakura o tapunia le tatou o nana au nanga le papakura o le o tatou i mangele kamare sai papakura le o suia mai i te tonu o le town center po le Mangere town center ia wa yai le tatou o nanga le tasi market ia wa fo isau fa taunga fa te tele i le Pacific 40 ma le talo fa voucher ia wa fo i sau voucher tala o loa ia wa ia ai ngai Samoa
e mawhai ona e whai e lunga o le online le fo i au unanga. Whaafte te le fo i le Pacific Easy Money Transfer. E ma le lato fo i tau tua o le ngalo whaatau sau tickets. Have you got a ticket? Mo le ta'alonga le toa sa mo le solufu mutasi. O ki topa. Whaafte te le i le tau tua le fionga fo i a whai malo me se fo le lato fo i au unanga. Le whakaroina le mota sa mo service stations e vai tele. E ana ngata i lea. O le Samoa Tourism Authority. Ia lato fo ilango sua afe ile Sanita Hotel I Naisongi ya mo se malolonga o le weekend ia po vai aso fo e misi o tau ia tunu I fafo mo moli le fa malo mo le ngang fa titele ile tanto sponsors awa fo ile lango suina o le nei fo I tau tua male au onanga le Blue TV tato atu le malolonga o nisi o vaenga o le amafai o le tato porkala mo le fefile nei o le ama wai lava no te whaatala noi nai. Ia le fionga I le whaletua. O le whaipule po le sui minister o whailangila na wholaunga. A o le sa loto lo doilo na suafa I le tu ua inga. I le whaalawe lava le nei. Mali wai ia le atali I talavou ia tu au. Le fionga le whaletua ia tu pola mati mai vasa se kuini. O ia o le whaletua le fionga I le whaipule ia vaele pa ia ua. Sikuini e maua la leva noa o le afio mai le fionga I le whaletua ia se fai skako worry e vai le mana ia fio mai I lunga fai se tantu dala ma se fesiringi ia se au mai po se update o to to mai ai le mata upulea e ala I le tusi le na tu inantu le matanga luenga o leo tasila le na vaenga tau o le tatou whaatalitalanoanga le neivanga o le whiwhima le tatou proklame so waisa wipuki au wangi e mesia o leo le amaua le amanoa o le fuafua antu I le afo le lima lea e whaatulanga mai ai e mawhai ona fisotai mai ai maua le tatou fisotai inga ma le fionga I le whaletua fionga tupola mati mai vasa whaafitai foi sa tau sa ili lava se avanoa le tatou proklame ina ia mawhai foi ona fio mai ia le fionga le whaletua ia whaisinga kukala. O le atato atu le malolonga. A foi mai. Tato wa fela I o nei vaenga ia. Ai maisi. E ia ri le pomu reu whaasanga mai rungo sia mako. E ia le su leo masang. Sika kako pokalam. Se malolonga foi mai. Tato tala no le su. E ia le su leo masang. Ia mantou le Bluwave. Pe mai a tato whasalonga business nei. Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. Le atau nuu mai ia te oi I le aso mua o katopa I le lima I le afiafi I le Teardrop Event Center I Manukau. O no fuanga sa whaingoa mua o le Vodafone. Se aso whaamalolonga ma le whaalia o le mana o le atua I lau soifua. O se aso vāvenga mangaluenga ma mana o le atua o le awha tau wina I lau tangata. O lau awanoa le leili nei e te mori mawina ai le mana atu atoa o le atua I te tonu ia te oi. Su mai, afio mai tātou te awai whaatasi. O mori mawina se aso whaangalunga tā. O le fotu ae, o se moe fou I lau soifua. O lela vaso le a e tauri mai nai, se whangu sua upa ia mai Israel I le aiso na tana. Awana I emsia le neia manoa matangofi. O le a e mori mawina I fo le ufale mai o whaatusa, o le atola au o le whengainga a le atu. O se aso whaamorianga mo oe malau ainga. Aso mua o ke topa I le Teardrop Event Center. Manukau, soifua.
Jebera watila usuma valu biru tau te nei le tu la limba le tau tua faa wau alau Blue TV e mai se fo yo proclame tau te ya e bru e favor tau tiru. E le dei fo ivanga o le afiafi. La tatou se e atu inisi o tatou tala o to oto. Ai mai se lava fo i na mapu e mai le lava ya so tuana i atu. E a le ala atu e fai atu le nei te miranga le fo a mo te mo te sa wai lunga fel tatou proclame. O nisi o tala o to oto mai te tono le tatou o tunu i Samoa ua faalia fala o tele mai nei se tusinga le Samoa Observer. Ia le faaulu wai o se tangi. A le fo yo lo avea ma fai pule o Valenta numero tonu le to fa le ale le pule rimoni e afi. E fa sanga i le onanga a le Bluwave TV. Ia e mai se fo ia se tasi o fa sala lau mai le Radio Samoa. Ia e winga fo i se fa sala launga. E fa bea ua tau mamai na ai lona tangata tau le leia. Ia e mai se fo yo lona tamali anga. E tu sai fo o le fa tangaina. O se porokalame lea sa faa tala no ai, ia se molimau, ia po se faa matalanga foi. Ia a se taule lea e suafa ia Samuelu soa. Ewe, tūlanga na le mai ele Samu Observer. Ia le rero kango e wakfa le wape nga wai. I ke wufa pe mai se siwa vai ele ia maskango le lila e au mai e faa tua. Aore a minga tonu lava le na la e au mai hai. Ia le tūlanga. Lona luo le si tātou wa tala o mai fo i Samoa. Mai tau watu. O le ua whaasanga fo i le su a sitasi o tamaitai po te nā whai bisinisi. Sua whai a mei, ea e whaasanga a ngai i le susunga lava ia Samuel. Ea po susunga ia Sam. Ona o ni whaamatalanga. Ea sa whai ai lunga o se porokalame whaatalitalanoanga, which is o le porokalama ko nguale nei. Ea matua ia ai lona a suafa fo ia, me se fo i o ni whaamatalanga ngā nginga i lona suafa. O tisi na o vaenga to mua lava na ia maletele lava o vaenga ai si fetua si na utala le mo ufasoa e tali ai le maua o le tatou fesota inga ma le fionga i le faletua wai lo fo ia o mara o fai porokalame mo kousi le fia fo o wili whaka kuroua ili whape fu ile le tina o la ua maua leva no tangata anga ua so tai mai le fionga faletua langa le afole lima anga i le quarter two e fua fo ili taimi o le manava o ngā luenga i Samoa. A o kā kou, nga join mai lava, on loa, oso loa male. Ma le tātou whaatantano ngā ile ko ia se whak, se ki ka ofi. Ai ui o lea, wha o ngā ile o le taimi o le tali ai. Ia, o nei nisi nau tala o to o le wasau mai Samoa. Ai se i o toi fo itasi mai a se i whaisi ngā ukala wālanga. O au e onga le whaatantanoanga. O au e onga le porokalame. Ia aele o au e onga le kiwi whaasara lau le i o e po le ala leo po le podcast le Bluwave TV. O lo ta oto e iei le pulenga. Ia matulanga uma lava whapena le whionga fo ia anae fu mono mi se fo le mātou pulenga. Ai o te whaasoa tuala hau ia. E tu sahi fo i o au ia. Ia male whaatala noanga na whaatala noai ia le sunga ia Samuelu. Ai a fai e se vaenga o ai atu malango nai le fa no no pe a fai o le ata mai o tusitala le Observer. E se fai so kalangwala u ia fa sanga nga ia matou ile matou fora familia. A o vai atu nei ile au mai ngo article le Observer talu ona manu mai lunga le mafa atala noanga malsunga ya Sam po Samuel. Ele nga ka anga le ngi le mele ele kele ngi article kusi. Ai ole la ngona ole fa no. E pe e tangia mai. O la tu fa ya le ngo for fam singo. Au to e fai tau nei article si au mai. E makua nginga lava mamati la tila. Le fa pito au ona fai ole article ma fa be mai. E makua le sa o umakala se mieng fai. O ai la le o faia le tūlanga o le whamasino. Who is now sitting on the judge as throne? O ai le o sa o fai le ngofo o le whamasino. A o e toi mana tua mai foi. Pea e koe foi le lei o e lea e tusitala whaapea le Observer po le au editorials po o i lava. Toi foi le lei whaalongolongo lo whakarangoanga. Toi foi le whaalongolongo. E le iai ma se tala na o whaia tua.
a mea e mo i sem. Le whafonga mai ia, le au whafonga mai le to te leo i la tau lunga o le proklame. 1.2 Ks, le mai moa mai neo i lunga o le wala tu le 1.3, i lunga o le Facebook, ia o tele i mai loa i lunga o le tato YouTube channel. Le lopo wa ai a fai e to silia ma le lua fe le tolu a fe nisi e mwhaina mai moa mai right now. Kango a se si e su e mai singa ki lipi. E wha mao ngia ai le sau ngoanga lea le observer. Pe ye se vahenga fo ile le a meo u wha pe atu. E mo i le kala Sam le ufai mai. Leanga they sounded like o la ua ka ngofi discredit le mori mau. Ai wha sa o le tangata o lo accuse. Ia po o lo o masalo mia. Po o lo o tua ia o le halava le terms kau ki wha ingoa. Luminga la utala. Who are you working for? Who are you working for, observer? E re wha tua la uia tala noa lea. Lea ngā e toi whakawhai kau ngei a kou articles. O lea matua ki lia leile kou ka ungar pepelo kama lea. Who are you and who am I to call that shot? No. E le ai lava. Se pisingisi a se kangaka whaasala lau po se kangaka kusikala. E nate whaai u whaatu la fono ai ma whaasa o inga. Ngi mauangi kangaka e mwhainga a mai kau ke whaasala lau inga. No. Ia e oso la o e pupungi o a kia I mana tua o le mele tupu le taimile nei. It's a he says versus he says. O le menga le kupu. Or they say versus she said, he said versus who said. Someone said. Piwo koe whanongo le me someone said. O le mea nga. O le mea tonu lava le nā le tupu le taimile nei. E le ai fo e ma se kala o ufai kua. E mo I Sam. No. Yes, he could be lying. Au le ese esengala. O le amainga o kama lea nga amailunga. Nga fiota le leia ma check uma me uma. Le wau tau vava aia fo iwa kou kango kau mwhai e kau au mai ia. Kau whai mengi a tau a o nga whata ita ima whamai ele mea tau media ma le journalism ma le a uma kulanga se ke siakia. Yeah. I am willing to talk that through on my show. Ma utali atu ia te autou. O le ale tūlanga nga check le fact. Yes, I did. Ia le la ka o kia o kou le fact. O le fact le anga o siakinga. Ina ua maua mai le fisota I ngā Sam ma jala noa. Sa o fesili kama lea. Nga e whaalongo pe nga e wa ai. Whafonga le mai. Nga e whaalongo pe nga e wa ai le mengupu. Ai sau le tala le tama. Na o wa ai tino I ai. Siaki mua nganga o whaia. Siaki longa lua. Na e o oil official leo ma whaai loa I ai le melea. Kali mai Sam. O whaafianga o wo o aku il official leo. Ave uma mea pala le se mea. Ele hango mai. Check long koru. I pick up my phone and I called the police commissioner. O vilia ma ke ferengi. Ma kwa ma ferengi le ma le fionga ia I le Facebook. Wa o fiu e vili ele tali mai. Send ye mala message. O te fia tala noa atu se taimi vave lava. E iai le vahenga le kamale, I message him. Yes. Nga o le scene lava, I le reply mai. Next step, I rang the police minister. Me vai. Le ra wo karango aku. Le wo karango aku fa pe ya o ko observe. Mo vilia lo le police minister, mo fa soa iai. He gave the okay. O le saungoanga a le mingiska o leo asiata e le o iai ni vaenga le ora le whamasingonga po o leo e tau fiai le ngaka o le afia laku runga e kaukala. But make sure awange I lafi monga fōringa. Ke roi, o ke wha leo inga public le mea lea. O le advice leanga au mai, make sure e wha ailoa awange I saurunga e lafi. Awa a uma e ngai le wha maungia e koe u mai la ya matou. I tick all that. Tum. Tick uma. Le whi lau tau tala noa mai wha mai o le mea o le journalism le lei, po le media le lei, e check le balancing. Yeah, let me answer.
Let me answer to that. Okay, I'm happy to answer that. Nga umaloa nga ufaakalangoa Sam, wo ke ile pa ma yo le pomu nga sauma Sam, ele o se pomu o se hearsay. Remember, ele o se hearsay o le eyewitness. Fafonga le mei o tauia le autostala. Ele o se hearsay o le eyewitness. Nga umaloa nga pa ma ile pomu leo o fapel o loko. Okay. Let's check the balance. And what that means, o le a of so kai, tulo ele, sui mamalu o leo loo, tua ia, po masalumia, po le alava. Ale ngo faya. Ango faya. Rang him, poke le mafakaluanga the following day. Right during the show, I fulu mai langa message, malia uso, wale mawhai ona o watu ilunga wa whaasau ka au fiela uloia bla bla bla. Lengo kanga wakuirunga le. Screenshot. Lenga o te le fatutala. O ke le whaikala whaalongolongo. O te le whaikakala. Of ko whafonga mai. O te le whaitala observer. Lera whakula o kali rea. A o le ale mea na tupu. He failed to show on my show. He failed. So did I check the balance? Ikulanga o le tala? Yes, I did. Anga susu mai la langa sunga po langa whekalainga po langa fionga. Anga fio mai lunga o la upurkalame the following day. Vai whela oele checking o le balance. The following day, the next day. O ke le iku ua le mea lea. Se i mo ea pe vaiaso pe lua vaiaso leanga e pai e sa inga. Mai vai la ye. So le... Ele se whaakau, ele se whaavasi e le whai ioi. O te le i whaamoea i se weekend. Nge i ke ua sātia le māngai o le fresh o le news. The following day. Ngō mga oa i e fio mai lunga sui maru. Peikai. Ele i sau. Paula lo whaangongoanga. Nga le fia sau lau show. Markala langa u whaakulanga loia ka ofi. Ai oso alu lungo le si show. So who is not honoring le melia? Him, not me. Ia, langa lewa wa whailo mai e mako timo lewa maua so tainga ma le fionga fatua. Tawalunga atu le mala utala whapea. I le whaamani nonga o la utala. Maule whakula observer. So I check everything. So ele heila se kou whiau. Olo putu sao. Ele heila se kou whiau ko ke kau whaasanga mai e fua. Ma tau tau whai mai i le whainga o la upor kalame ma tau Bluwave. A le la se i o whaiaku. O ai... Leanga whaakongu laka mai nge ya last month or the month before. O ai le ngusi pepa leanga whaakongu e le sui pāle mia. I o kou whaako ese mai. Public apologies. Leanga ua o kou whaasalala ua kala se nga whaakalangoa le fionga le sui pāle mia. Ai kou ke le i whaakalangoa inga. Who? Who was that? Ia nga? O le ese nga la nga. Ioi. O le ese ngalanga, e ese me ka o le kusikala, ese me ka o le whaikala, ese me ka o le whaikala whaakupu. Ioi, lena, I think it was last month. Lenga whaiaku sa o sa unga sui pāle mia, i o kou apologize. Whai mese kou whako ese nga, lenga o kou o kusi le story, ai kou kere i whakarangoa le whionga sui pāle mia. There you go. O re karinga mo o kou le au fia whaipinge ngai nga, o te rei uma, I'm not finished yet with you. Laka kakor malolonga. Fo i mai. Welcome na fionga wharitua langa le umaua mai tātou so ta inga. Koe whaua weiror ka ko ori lea. Pea mai tātou whasalang wha business. Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table.
Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. O le atau nuu mai ia te oi i le aso mua o katopa i le 5 i le afiafi i le Teardrop Event Center i Manukau. O nofuanga sa whaingoa mua o le Vodafone. Se aso whaamalolonga ma le whaalia o le mana o le atua i lau soifua. O se aso vāvenga mangaluenga ma mana o le atua o le awha taunu wina i lau tangata. O lau awanoa le lengi nei e te moni mawina ai le mana atu atoa o le atua i te tonu ia te oi. Su mai, afio mai tātou te awai whaatasi. O mori mawina se aso whaangalunga tā. O le fotu ae, o se moe fou i lau soifua. O lela vaso le A'e tauri mai nai, se whangu sua haupa ia mai Israel e le aiso na tana. Awana i emsia le neia manoa matangofi. O le A'e mori mawina i fo le ulfale mai o whaatusa o le atola au o le whengainga a le atu. O se aso whaamorianga mo oe malau ainga. Aso mua o ke topa i le Teardrop Event Center. Manukau, soifua. Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. O le atau nuu mai ia te oi i le aso mua o katopa i le 5 i le afiafi i le Teardrop Event Center i Manukau. O nofuanga sa whaingoa mua o le Vodafone. Se aso whaamalolonga ma le whaalia o le mana o le atua i lau soifua. O se aso vāvenga mangaluenga ma mana o le atua o le awha taunu wina i lau tangata. O lau awanoa le lengi nei e te moni mawina ai le mana atu atoa o le atua i te tonu ia te oi. Su mai, afio mai tātou te awai whaatasi. O mori mawina se aso whaangalunga tā. O le fotu ae, o se moe fou i lau soifua. O lela vaso le A'e tauri mai nai, se whangu sua haupa ia mai Israel e le aiso na tana. Awana i emsia le neia manoa matangofi. O le A'e mori mawina i fo le ulfale mai o whaatusa o le atola au o le whengainga a le atu. O se aso whaamorianga mo oe malau ainga. Aso mua o ke topa i le Teardrop Event Center. Manukau, soifua. Taibro batile o tolu sumar fitu minuto te nei le tula 5 e le tautua whaawawa lau Bluwave TV ia na tau mawhai lewa li tato audio e mesi fo tūlanga so te inga ui o lea o te fia whailo antu o lea o mawar maha so te inga ia o le fionga i le whale tua ia o le fionga fo i le sui mamalu e u o whailangi le wholonga ia ai lea lewa e ia e au auna matautua le fionga i le whale tua ia le fionga i antu pola mati mai masa se kuini i le nei vanga le fia fa talo fa mo folo fa tu lo fionga fa tu le vanga le fia runga por clame ma lor se fu manuia nange mai lo fionga seta after tele la va viele tu mo ne ba no tai mai a ko i au mga venga tonu fa penga venga ia misfo yo tadi mai ainga ia le man via vi ia ile tua tai lava ma lo fa vitai ai le i faia le ta fa tara noanga mana ni si fo ofsili le umi e mo ia ona mori le ngang fa malo mana ngang fa teitel e ui le pisi ma le tu no a fe ngai malo fionga i fa tua
ia a o lea ua whaalao mai lava le nei taimi ona o le talo sa ngātu ia se i e fio mai foi ia se i fai se tala ai me se fo na inisi o se update po se tala le tamai tusa o na inisi o vaenga ia ua afuai ona mana o fai se ta fa tala tala noanga di telefo o na inisi o vaenga ua fiso ua ina le nei taimi ai me se fo yo le swafa fo yo le tama ua failangi le folonga ui o lea how are you o amai oe le nei taimi ai me se fo yo le nei aso lau fionga le falitua. Ia, whaktaia seata. Whaktai mo le. Nei fo ia mane o ta aua, ia. Manatu lava e ui lava ina whaingata, ia. Piso ta inga, ia e aunga tā fo ie. Ia tangia e lunga o penga ta whailangi i whaamoe moenga whapene, mane mata upo whapene, ia ai tali atu i le whafisili po manuia, ia. Vi ele tua whaktai o lo maua pel malos. E te au mal whanau, ia, manato lo whapena fo nai tu. Tai mo sile siat. Ia, malo whaafetai vi ia le anga le leo le tua o lo maua e oe le tinan tu lo o tu taulangi masuafa. Ia, le malosi e le ngata le tino o le mafufau tu sa fo i o le neitau o le soifuanga. Ia, o le a amata nei vaenga wo ufi efsiringi ai lau fionga. O la ufisili mua lau fionga i le falitua tu puola manti mai vasa. E ai se faa maongianga o nei mea o le ua umana whailoa lau tusi manisi o tūlanga ai ele le ia lo ofisiri sao aku o lea ua e sila mai o uva avai atu mai moa le maru lau telo le tunu. E ai se faa maongianga o ia tala ua anginga na e alu le official leo e faato ese ai ma faape atu ua mafua umane mea tu lou le tama ua whailangi le fōlaunga le fionga le sui mamalu o ia na mafuai manei mea uma e ai se moi ma se faa maongianga o ia mea. Faa monbone lau fionga le falitua. Teta nawa mai e ona anginga i lunga o penga ta whailangi le tusina o tusia anga i le komisina o leo silingi ai tūlanga le ape i se faa maoninga wale upomoni lava asiata. Tele ilo fa matala po le almata i tusi e mwhai ona o whai atu o loo i ai se wha mauniang. Pela mona ta oi tono le tusi. O te matua le iloa po le a se taimi. A le a fo se wha upunga i wha upo ele i tua inga wha pene. Siata, ele se mea wha pene tupu. Mai le tupu. Ai se a, le ai se pso ta inga malo o a inga. Mai se lava va elele wa malolo. Mamaku atu ya aulo na mtai. Asiata, o tai pupu lava lea. Ina ua manu mai la le tala lea. O lea se onga o le meilu ainga. En whaina tau tala noa mai wha mole alo whionga le wharitua. Na e avea wha pese joke fo ilele. Penga e maua lo le tala o le aso na se so o tanga fa at loto i fale ni afianga ia te oe o siau na yo walo e me se fo yo le ainga lau tele fa mole Yeta o tele i maua ele ai sa excess fata i lunga o penga ta whailangi e mawhai e sa mawhai o nau maua pa maunga ia pe tai o le to tele o ainga o uso tuangane ma e loa au ma vaele mala whanau lea wa tuina mai lunga i penga te whailangi ia lemta upule nei tele i loa pena o mua siata i sesi maftia e peo maftia nei tele i loa fo i lau tangi tau tala i le asonalu e vaele pe tusa malo tangi tau tala i na o whaalongo i le tala nei Asiata, o tele i loa whamatala neti ngā male o ona o tua inga, mātu ia e onga. O tau mawhai e mawhau i le atua ina i mawhai ona o mailifi le mu e tau mawhai e wha ngalo ai, mawha ngalo ai, ona o lea o te iloa o fake pages. Talo whai a te au po wheo lea o sulu iai e su e tangata tonu na whai ale nei tala.
Siata ele ia ole babe ole asfraile le na maonga mai ele tala le au tau fai so tai mai a ingo va ele mai Amerika. O a inga i Samoa, o a inga va ele i Australia, o a inga mo o a inga i New Zealand, o le mawhai e la telefonio na tau mawhai e tali ia le ti ngā wa tua ina mai fo ia o a inga papea ai e moi. Tai nane. Na mawala wal file mu mai le tua e pato to ai ma uta talo iai alu lofa awan lava ne faya se saunoanga se silunga o penga te pailangi o le tala manino mai ate au nei le to o luova ele ai se mea whapea na tupu pe tupu ele ai pe tae se ata plasto nai ele tae au na bala au mai ai tupai ono mai New Zealand o lo tuangane matua lea. Siata na ulangona le tinga o lo ibata o lo tuangane. Siata wa ulangona ai fo ile tinga o ai ngoba ele o le ala lea. Wa mai ai le musumunga mai ate au te tusi loa nga ile komisina se itau au mai ai se vai tau wha manino ai pe so ani o tinga pe sili sa o le komisina ina ia alofangia aluane ia ilunga se sa unoa mai ele ia se ma pe loa inga pa pena tu pe tai siata ele olangona komisina lona alofa ia te altina sa o fa pe e mafai ona sa unoa ane komisina le ai ele o tina le ana sa ilo o le ala na mafuanga le na asiata o manatu ai se tusi le tusi tau ina ia longo ina le komisina le anga ia tonu ale le ele sota inga le papea na o walu ia o te fato ese o le asa na tali mai ia o le ala na tusi asiata o le ala na o maafu ai ona o papea ane tusi ia le tusi ia le peo sa utali atu lea ono wanganga mawalalo lava siaka nei tu la ta fatal tan noanga alo faftai lo fionga le fale tua ia wa kaulonga ko i male loko vai lan towia le anga o tanto tangata sa mo e so ivi e so toto e so fo i ia ile fale nganga o uso matua fa fine o fa na wale tu ia o kau ese ko i fo i mana nonga o le ia taro le tu e mo le ma se fa ola ofisili le la wa kusi ngai le kanga luenga le komsinga wa kali mai wa mau mai se tali mo oe ai o le ase update wa ta auto ai mo le nei taimi fa mo le no fionga fa tu Pata se ta mo sili e o mai le asfara ele no te nei ele italia lo ele ia se tali mai le komsina ele peila vole tu mama sani taute malama le ia tu si atu i on tali mai le ia le tusi ia mo lo si la fia si ata ele tu si mai komsina peita ia la sfora le o mana tu ai se so vali ai so tai mir komsina matala no pe fa mata e fa ia ona sauno mai au palongo ma va ai patino i lana pionga Eta ia e pa malulu o foi essa tele mo se ma vano mal komsina ile asfraile le ante nei ai na ia le vaenga o lista ita yulo le vaenga tonu lava le o sa no mai will refer ia la tarsanga le sa mata noa ia ma au mai fo ile ma ofisili ia pe ai se wale tali mai ai se wale amana ai to le tarsanga amnetina ia ai ol fa mamla manga na mai siata ia o finangalo malie e luas fultasia so e tapena ai la to tapena mo le tali e au to ina mai e ia la to sa ililinga e ia la to fisili ia foi la to tapena ia o le ala na o tua ia ona o mai se tali ia pe o se pamtalanga le to sai mal fisili siata ni tu la pia malo faftai ole fafsili pe no fayantu ele umile tafa tal no ngale nga ole au tele me o mani no ile tunu o ye se si vaenga e
mafau ia i le vaenga lea pe e kali mai loa le komisinga confirm mai e mongi lau sauanga fa ai loa fa ala waikele le kungu e le ikupu sia mea fa mama le sua fa vaele tu lo le fa fonga mau ala turu e ngaka i le vaenga pe ye se si fa mo ngai tu antu mani sio vaenga ina ia tau sa ili lava le ami o tonu ma le ngoa ta ule leia le o fa ala ngaina la so fina ngalo Tata ole pe ona o tau whamanino atu le onga ma le nau ta inga ina ia manino le mata le vai e au no whailo atu ua ngā foi ia tua inga wa au mai lunga o penga ta whailangi wa e se manatu ia te au e whaavanoa so taimi mata ai tilo i vaenga ia wai e au no whailo atu se tau o se tangata ele e whewhe ele pia mata i lunga mea ia o video matulanga ia peitai siata o le asfaraile te aneina o vai tino ai lava o saunoa tangata ta usao mai lava i lunga o video nei e play lunga o penga te whailangi si o to lua le afionga va ele o ma ele lava le o tua ina le lave lea siata molo sila fia le o umona whao se tasi va inga o lo uatungalu o tinga mo mafatianga ile opisa leo na ia tanga ia ne yai mo le sailina le ami o tonu ma le tau mafaina ia fa mama le swako le fionga ia ba ele ia mai se po ia ule ola mse fanau ma le mama lo ma ainga le wa faina uma ile nei mata upu fainga ta ma le mata ngai lungo au tato o ia ile nei la langia siata Teta e leo o manatu. O le a o tau mawhai lava i se mawhai e ngata ailo tau mawhai. Ina ia whaai loa le mea moni. Lea la o te whape ai. Laua i o leo piso leo. O le mea po le nā lea au ngatai po i se manatu e tala noa i lunga o pe ngata whailangi lea ngau lea ua o la folo tuanga ile mtanga lwenga leo ina ia fa mautu ia ma fa manino tu langa ia wa ia ma fatianga matinga ole nei inga ia pe yo se tau fa manino atu lea sia tau le pesili pe yona pesili ia la ofionga ma lo fa tailo fionga fa tua tu bola o te manantua wa fanga te ita fa talnonga e ta fo ile liu ai popo e vai lo fa fo itulanga ole nei fia mai so lo tau se sangi malolo tele malo foi ia lo fai ainga o show to lua tu lo se wali e u fai langi le folonga ai o mutia le ala malo o le tatou te talo la vai tas ia fa alia le ambio tonu le tua ma au mai le au piopa e au mai inga ia ku du mor ku la fong ai mawalo malosi e fa mulianga le tua ia to mo fo inisi tai mi la o iluma ia e awa fo inisi so tainga ai fa tai o fa ava no le vanga le fia lo fatele atu te talo to fo mo e fo tua mi so le ainga ia e mo le nei a fia fili tava no alo fatele atu fa so fo ina fa tai mo le tava no Tele lava siata mo le avanoa ia ngalele tu e fa manwia tiu te matofi ia maua fo to fa tatala ia tatu tatalo le tu wana o ia le pule tu tasi ma le fa masinu tonu fa ali mai ia tatu le mea moni maua iso tatu filemu ia maua i foi ia le loto faftai ona o mea iau ona fa iloa ia e pe yo so atu le fa malu lu fo yo ainga ba ele ia me se fo yo ta o wo mai masanyo fa ponga mai lungo penga te failangi ia ono le nei mata uponga onga male le te tau ona tato wo ia i taimi fa pe nei o tato wo langa ia fa manbia le tu elo fionga siata mala fenga venga ia papena fo ili mai vai sina ia te amal na ma se fa nau ia ma ona mato malosi sai lava molo o benoa ia fa pena na fai to e so tai pe alo fa fo iso tanto tunu i Samoa
Whamnuia le tua le fia Dai. fa soi foina. E lava. Ia, Soifua. fa soi foa. Ia, le nasa moa, ioi. Ora ngā ua mawale fiso o ta inga ma le fionga i le whalitua o le sui mamalu. O le sa avea ma minista langolango. Matanga luenga o whaatoanga ma whai ngā whaiva ua whailangi le wholaunga o wala au i eilona mantai. Ia le fionga i le whalitua i antupuola mati mai vasa si kuini. Ia, ele isi me i kua aku maluma mai ma au ka whama malalu. Ngai lor kou whaafifonga. O sausa o a mai le fofonga o le tangata. Ele ngaka o kusi le ngova kua. E wa tele fo i eva mai. Se o kusi nga whaku e le ri. So rewa ukere i whai kusi lo uolanga akua. Eio. Ai fa mai o tusi na ta tusi o kusi nga whai. Ia la afiai se mingi sika afiai pai ma la whai. O ka o kale leo la fo i lele. O la se upu le leo le wha sa moa i tau. Me o le le popoio. O le upu le leo. O le me le wāru e tau tu wa i le kaimingi, o le matua le popoi lafa. Le ala o sau ngō le fionga le whale tua. Nā le whainga o whapupu, wai li siau ngai whalau e tele. La taatia le o whaiva o le fionga le whale tua, la ue le loia, le siske puikuaku. O lana le nā mata whaioi, ma lana pito la au. Ai paua leo le mea ngā fia maua le whakarkara ngoanga. Mua. Pe ioi le mea lea. Pe ngā kupu lea mea. Pe sa malanga ile ofisa o leo. Ai pe se sila mai fo leo po sa o ringa kulo. A fai o la utala le la fatu va pe this is my own general thoughts. A fai wa faku e leo kara le kulo. Pakai kainga. A fai wa fatu le tala le. O ke ofo ya o nga faku le me. Ai a fai ese kulo. Ese tina po se fa finga ngarwa. Ko si aki po sa o mariu le ko fai mai. E oi. Le ngo le na la yo na o nau e ui le fa lo to vai ma le fa ngota. O le fionga le fa tua e fio mai lunga o le fia firingi. Ngau se e fio mai. Se ko sira mai leo pe a fai e mo ile mea. Po sa o la le tina le ngaru aku. O sa. Fe ko fo. A fai nga kupu o sa orkinga ku lo le fionga le fa tua. Ioi. Awai ko ki ngai ka ko va ye ku ngwa mai lunga se kinga foi i va pe. Ya le ai la e seltinale ai seltina va pena. So ko me asi fa sina utala le vaenga le usa no ai le fionga le tua kasi le vaenga o fi tuli matanga wina. Po wakali mai le komisinga. Po wakali mai kusi. Ai fa fonga foi la kala le sa ngwa le fionga le tua tu pola mati. Asiata ele i maua kur komisinga i peyonga. Ai avi fo ye le kanka si ngia le o le susuenga le whatsoever. Ai sau le ango fale o kalifa mai. E lua su kasi aso. Lua se furu kasi aso. Se i fai engi suenga. Onga fokwa. So are you telling me e lua su kasi aso le kau analyze o ko po tu pola matile. Fek wai foi. Lua se furu kasi aso. Ai nga faila o whakarangoanga ma Sam i le aso kofi. Wale lau ka ua wa se umaso yenko o mai ele. Nga faila mai whakarangoanga ma Sam i le aso kofi. Ai punga mai lunga le press release leo. Punga mai le asko ngai. E le wha maungia ka la Sam. Ngoma o mia se lua su kasi aso le melia. O la ofisiri la le la ofisiri akulanga. O lea ua sa ungoa le fionga le frekua. Yes, I know there's a process. Kung wai if punga mai foi le au lengi fai longa fa mai the process. Ara winga ola ukala, it's a black and white issue. Le wa fio aku le fale kua ma faiak. Kilo mai ma sira mai o ming ai le komisinga. Sira mai o foringa mo va yaku. Ele I happen le mea, ele I happen. Io e mai ngai ele I happen. Kusi loi lungor kusinga. Ma public fala wa kele. Ele I happen. Ona ala le suenga le kau fai. Ona ko investigation le kau fai mo le lua se furu tasi aso. O le wa kurka ngaka o le fare kua mong ia le o le fionga ia vai le tu low. Pa ia fo ioro o fio anga. A le fa mai se uma le lua se furu kasi aso.
A o ai ngā mai ai runga le criminal history o Sam, the very next day inga ua umai te whakarangoanga ma Sam. O whea la mea kou ke fia vave kari mai ai. Anenga kou kari mai ele ia kose, not even 5 days, not even 3 days. Nga kou kari mai ai, e pe pelo uma, wa ar whawhaingo fianga ngā. Iwe, wa ar pe kou ke sau ngoa mamalua e risi wha maungianga, o re kala whakama e vanga, pelo uma mea ngā, o re karangoa ngā. Ala le ua tau o mai ngai, kou ki whengia mai, le tau, ma whapea mai, e le wha maungia, ai se au whainga ka haila, a o lea e makua whailele yakura kusi. O mea aloa ia, o le pointi leo ke kuskulia i, o mea aloa ia, e ka kaufo ingo kou vavekali ai. Amo o mea whaikala e whikongia inga, wa a whai kou ke creditinga le mori maua Sam. It's just another kid walking around the street. Why it became so matter and important to you? O fisiri la nga. A o lea ua kusi aku aloa ia le fionga le wharetua. Ki roli si mele ngok mawangi. Ki roli si me malia le ngok mawangi whafonga mawala tunu. Ki rofi penko maua mai. So le, ele i ngaka le kusi. Nga kou mawale si mele ngok pongi. Nga koe a fio ia le. So le, o inga vili. Le inga vili mua fo ilele la ke whairoai. Koe susu ia i pea fio ia le wharekua. Alua se isu ele a mio kongo le mele. Ai sau kati. Lua se furu kasi aso. La esu. Wa kukusari imale markula fongo le impounding o ka avale ye impounding i usila. Lua su valu eso. Ia. Ka fiola e di ka fefe. Faku ka fiola e ka fefe e ngai mea. E mata utia ia ku ai ngā mea ua kula i mai. Ole makua maka ukia. Ai va ai tatou, ile mori mauar kama leo Sam. Wa ile ai masesi o tatou fa pe o fayak. Ai mesera o proklami. Ku kero fa ko se mea mo ilea. Ma vo isia, I have no right to call that shot. Me vo ngale fa kula o kala le tu lo kuskusinga yu ke va ko sa mo observer. No, you have no right. E ke finalizing ai sau findings ma e fa pe mai. E pe pelo kala testimonia. Ai sa o kala kanga kale accuse. Le ai. Ele o se mea nga, o ele o se mea nga, o le mea nga ai. Ele o ngi mea foi nga leo. Ele o ni mea leo. Le laku ka ua mai aki oe. E ke se e koe sao. O ai e onga na makafa yoi le nga. Whamasinonga. O le whamasinonga e onga na makafa yoi le nga. Ale ua mangingo mamana malama ua umanga whamangingo mai. O le ale mea na tupu inga ua le maua se tonu o le kako malo. Wa le ilo pe HRPP pe fast. Nga sor au te leo. Nga sor au te leo le mea nga. Le ai. No. Pa wala mea nga waku yai malo le malo. Keep le peace. Aua nge i vivesi makulanga whapenga. A o aina whaia le whai unga. Nga whai mai e le kula fongo. Po o le whamasinonga. O le alalal ngā ea la ino utoi wha ama mawha turu me tā upule. Le anga o le ua tu uma ai maa ia au o le winga o le kala. O le ua kuuru ia Sam nga sau befai, nga sau malanga mori mau malanga a le ua wha kuku mai ia isi poro kalame a kangaka iau kere maasangi kere imo le roa e le waste ai fose ai onga wa share mai le to tele. O le laku wha kuku mai a kiau. Why me? O le upo le pese, why me? Ola ofisiri la. Ka ko fa yala mele o make walanga o matou. E le ai masekanga kalau I loa I sa mo akoa. E siampingi mele ka o make. Nga or ka malo o le ala tau e no ya pure le ite. Si fa kura kala le. Wa o ya ko pikinga. I'll come back to that. Walanga le wo fa longo. Wa fai ele au le ingi ma fa pikinga. Ai fa nga ai de mata upu di soi for kamale. Okay. Ai si koe fo imela si fakula ukana le. O pule le ike. O ka malo le ala taua. O le makua o le ala kaua le kaukala. I suafa. Ke o fakua o myself. O le suafa le o fakua I pawhai. Ke mana mai. Mana tunu. A le ala fakula utala. Walanga e. Ioi. O ka malo ngumera kasi ale anga ke ike anga ke mamake mea.
ai ka kau ike la se fe kura la kala ike familia o la ofisili ai se au ko fe ko film ko fe kai ai se au ko fe kai au mala au nanga nga mai ai lungar kamare fa kana wai kau ma ke ia se mea wa kau ma ke ia ri se mea iyo langa fa penga wa tau ma te ia se mea wa kau ma ke ia se kupua ia ke loi a ye se meu ke fa fika ye le fa tula utala wa you know I am not worried at the end of the day we have our lawyers e fa tuaina al proclame ngi o lawyer fo ye fa ku inga la proclame me sera unanga al Bluwave le ku mai ku e morulunga ku kiusi iyo ya o kama ya e kiu ko e kei e king queen iyo vai le vai ko fa fonga menga e king queen iyo ai se fa tula la utala le le te fa ya tuai nei fa so o le la wa ku ale wa ko ai ma mai ngi ke au ma ko mai ai fu le ma fa pe o e mongi ma fa ma ongi o ngai ma sia ko inga sko inga le wa sa urong swaf a fa e mo I ma fa ma ongi le o ia la me ale nga mingoi o ko ia la me ale nga fe korofi o ko la me ale nga ngutua mangutu le nga o tobia why that's my question le ngai ke fiu ke su enga le formula o le soifuanga ma le olanga e le make sense le mea yes it make sense ke roi inga o saula ko inga kulo inga o saula ko inga fa pe me wa e foi sin ko e mo la audinga so ai e ma so ka hurt ma so ka I ka tulo le fionga mingska ai ngo ka fa kari o I'm looking forward to it e mauangi e vai o le loto le na o le tangata sa o la vaia ai ma fua nga hurt fua le sikangaka ma fua te lo la mana mai leo le melea e o mai lo leo ma ko ngi usila e o mai lo leo e arrest aku se o se ainga e o mai lo leo arrest aku e kasiar ka kala ngo mai leo nga mai ave simi fa ku lo waso fa simi la fa nga simi nga simia ke lo oi e o so e amilia mai lu mai kau obstruct e o so e ke vai e wone leo e wone leo simi o ia miliama we are not here for you and there's no need for you in this thing o le mo ke o mai asimi ai ki ro e o so e ia miliama mai lu mai manga o ave esele why lai pungi ai ke vai e ke longo fier kanga kai sao a fa pe ngi wo sau a lai lo ngo ku ye se lo to lo e le o ko lo ko ngel fa next door o le si foi ke ngela le e kai foringa fa kasi me se ko lo a le la o mai ave ki no e le kai ngo you know le kai ngo ka pungi ono why because I know she knows and God knows it is not her yes a foi ai ma fua nga e punga fua iluma ma e ngutu le ngai lea ma faali mai ai fua lo tangata moi ngora kele yo mele yai e o mai faali mai ai lo malato tangata moi ia masau ai lo ma tusu singa which is okay le popoli ia o ko le au fake pages yang fair kala le si vakula o kala o to ia na faia le tala le isi a fionga le minister o le swimming scale o maliu ia vaele shame on you guys shame on you le winga la ukala ale wa saulite le falko vaele ale wa sau ka o mai eleja that never happened shame on you ale wa foi to la utala le a fa yo o ru se u ngali se fa ku hela ukala ba ke lo le ki ru maka mai you are watching me now a fainga yo o lua se ungali pe ungali kama pe ungali kenge pe ungali whatsoever a le o rua maka mai ua sau le faletua maka ukingo malu il komsinga kali mai ele se me fa penga a o rua le la feeling fa ku por kala o se le wa ke parisi le mai e maua sole e maua ala le wa ke pangai ele le pe arua le o misar ngi kaimi ele le pe arua le o misa ele le pe ale fa ya ko ro ya e ma fa
You know, pe so ngari, I'm just saying. E liber fa ku le finge por kamaro, me nga mo fa ko ya o so ya ku ya medic fa. Iyo. Ara wakari mere fa finge fa mai le ai. Le nga o e ngo merkasi. La wa misa. The devil is a liar. The devil is a liar. He has defeated tonight. Kero e, pere ikali mea ia leo. Pere ikali mea whamasingo. He is defeated tonight. The devil. Ioi. Ua makua maare fe e fai kara whaku. Ia koe arwela ia whaku se skala. Arwe whaku. Koe arwela ia whaku. Whaku umamea. You know, as of me and my family, we will serve the Lord. Ora ukali nga. You know? Ora ukari nga. Ele lei fo ile tau tele malolonga. O la fa malo si fo ile na yo ainga. Ainga yo ko fa finga me di mai fo mai my brother vai ko ko e fai mai ke fa ya o yo le ama le ai ido. I said to my this is my pure advice nga yo ainga. If you cannot handle it, don't go on to it. Hala kala. Le nga ka ko kele o soifu ai se parakaiso. Ka ko kele o soifu ai se i se vangi mongimo o lea e feo la fatasi sai ko makikangi iyo o la una fa malu si au inga yo ainga o wo mai pele a me se fo yo e lo fa ja fa kai fo inga ingi so la uso ko fa fingi ila to o tato tele so tanga de toto o ka wa bombarded like a messenger e fa malu si au ma fa malu si au mai le la o fa ya makua le kai o mangu malo le fili. And I won't stop, and this is the promise, I say this, I won't stop talking about it, il issue lea, until le finally justice le kamalea. O lau encourage foi la ngā, so se si fia kalangoa. I say ala ka ko wo ai fua, o la me ala ka ko wo faingi peki ngai rua me, that's evil. Yeah, that's evil. Le la fakula ukala. O le winga o la utala. O le wei ungo fa alongo wa shea soro mai eisi wa. E kaka wango fo lui mai le mingi ska fa ko anga. Lui mai uma sapota sere fast. Vaku se la wafi. Ai peki e fa mai e sa ole o lo kua ia. E le ikupu ai. O feo ia ilo ma fau ola. O feo ia ilo ma fau sa. Really? Sao tui. Really? La yo loki fai aku. E su ele a mio kongu, e su ka ngaka lea nga so ainga. Now, maybe ele o su ye fleaka. Yes, maybe. Because it's out in the air. Maybe someone else. Is that the best decision you can do? Olo sau ke peki au kupe mea. Oh, my good boy. Suli. Kaka fio lai ka fifi. O lai kangi mai ala le koko. O lai le o sa o lokor ki ngā markama. Misia na mafukanga e uso makua ngange, makua fafinge. Ai ko mai ofa mai ko kupe, ko ke peki e ia mea. Ia le ngā wo karangoak. Mai vai le fa soak. Ai ola tu ola lona na yo ainga awa to te tali fua. If there's one thing o ke whaukuainga mo karosanga kua ya utou. Ale la feku. If there's one thing o ke karosanga ya ke ukou, and all of you who are here watching le porkalame ngi vanga fiafi, please pray for them. Pray for these people. Mai maula tau. Yes. From the bottom of my heart, makua iyo ulangonga ro mafakia ilo walo fatu. Langa ke ilo mele kupu. A whaakaunga ngei oe le loko leanga. A whaakaunga. Wawela oi karat kuspa ia. Greater is in you, Dad, who is in the world. Le wingor ngā kala. Le ala naya la iungo kai vai fui. O ke le kai ngoi mo se kai mi fai ko se kala leanga skaka. Leanga ke le aku le o lo i kongu ya ke au.
ngai lo leo lo ka fau le lalangi. Ka malanga le ka fau le lalangi. Lea matua, lea makua oki ma lea ngai mamea. Lena tonua, leo fakula ula ukua lo lea mala ufokuanga. Ei loa. E sili aku le o lo ngofo i kukongu ia kia. E le o au se wha masingo e le o au se a. Ai peia sa ufa ia tula utala. Ka kia la ia. Ka kia le la ave wha masingonga. Ai ei se vaenga o ke wha whikai ai. O wha alonga tu fol tustu singa le. Observe la varangi. I think o le letter to the editor or editorial whatsoever. Over vaya koi fo, it's a recent one. It maybe ale onga ngeyonga le lar kai hapo ngafi. Let's away from mine. It's like a waste of money. This is what it sounded like. It's like a waste of money. Le move or government le move. Ile melea. Kusa fa mai it's like a waste of money. Le wo fa no ngo au mai le lako lako mafofonga. Le fa mai. O le fila la haru ngai kupe kele ava kuai kanga ka mai fafo. E fai ei sa ili linga e kaunga ka makula. Really? Ona o koe fisili a lea. Ongi sa mua e kanga ka ie va ia le editorial observer. No, honestly. Ongi sa mua. Leanga ngo or waku kai mo sisi nga fua. E inga ya ufilengi. I won't mention your guy's name. Ai ko kisefe. Ai le fa tala na o maua mai ai. O kere o ai ngai ka mafiki e de tai. Ia. E le ufiki le ufai ma editorial le editor i. Now, o mala maka ka ye le issue le kupu. Ile so nga ka lafo mai yo ye fa matalanga. O ko fa mai ngai la ka le ko fa mai e wrong le move le ngai le malo. E lango le su engo le mele le maliu le tamale. E kaunga kaya wai kupi. Ele ka ua le ola le ka mai kiki ku lo lava. Ele ta ua le soifua ma le ola le kama le au tu au. Ai ku sa pe faalu ki ku pe faalu o kanga kangu o Samoa. Anga le ui moko le soifua o kama le. Ale a onga ringviski. It's a massive investment mo Samoa. Vai lá me. E ma fo o ko kuskala ia mea. E maliur kamalea. Ku loa le upe toia te au matua ma ele o ka fa la workeli. E maliu he's a university student. Anga soifua male ui mokor soifua kamalea. Ongor fa kamala o le nga ver ka vale. Male lea lofa le ku asola. Male lafio o merkai mingi. Anga o soifua ku au. Kuloa le lopo se fo mai. Faya onga. Fiangi ka maiki ya onga e ongo popoko merka malea. Fiangi soifua e ongo soifua marolo inga merka malea. Skorsipi o ha uma mea e koe ifo re fuingi ula balapa. Ala ola sekele. Wangalo nga mea. O hau ia inga kofa la inga. Ia lewo ukarangwak. Lewo ukarangwak. Ya la ko woso nga ko fa mai it's a wrong move le ola su soifua. This has got nothing to do with HRPP and fast. I'm telling you that. Anga fa apea fo yo se kanga ka vai I take in na lango lenga ko ia fo ming scar o ia le swimming scar fast. Ada watari le fiafiringi. Ada wakati. Lalanga o ko fa apea mai la o ko se longa ko ia ngal HRPP ngo o waru la ia su e. Ale u whakarangoa le sui o le fast. Tulou lava le whalitua. Leanga o le singa kua inga o tulou ia le sofa vele. O le singa kua inga. Ale ua mairunga. O complain mai la le fast. O complain mai a ngisi ma whapea mai e siaka. Se ku iaro o le suenga me I whaiwhai maua e nga kuloua le fionga vele. Ale soro mua langa o tangata sa o le kalangoa malo lofa mongi. Ale wha mai. So kaimi tulo. Amele so kaimi le fionga fartua. So kaimi. These people, they want the truth to come out, to prevail.
Ai se ala ingo mumusu. It's got nothing to do with FAST or HRPP, with due respect. This is simply about the life of this beloved son or brother. Skamale. It's purely or the justice motu out. Purely. Yeah. Anga whaapea foi. Mea upomongia. Anga whaapea ua iai se mo. Ai mai se ola uru ilea. Te la wakula uru ilea. Kako me iro le marolonga. Langa ise whakangonga lea. Ua kua kau mamui mai ila whakangonga. Ola uru ila lea. A o iai se si o whaafonga marika. O kele mo mia se hia sei. O te le mo mia se mori mau whaikala. E sau whai mai. Sa o whaalongo. No. I want a mori mau. Nga sau. Nga vaai kingoa. Kuloa. O mingi skafa ko anga. Nga la vea. Wala ngai kasi lea. Kasi e si kanga kale le kaurau mau ia ronga sofa. Tu lo wa lau sunga la auri. Wo men se denga lo ngo ke rekere sa wesu ke wore. Iyo. Langa wa kele le su le usau ya kaika. Ale se o fa ngalo sofa. A fai o mai moa mai le kaimi le ngei. Se tangata e kai pei umar mori mau Sam. Ai o ke, peke fakua foi pale amangkua e ke koe kua e ke sau e faali o foringa e ke le lafi. A fai o whaafonga mai le taimi le nei. Messenger me on Tautai A'E. Yes. Koe ngā challenge la ia. Ai au ko mai mako se lau wa fere se me mo inga mea. Eoi, ale challenge la le o foi kua. A whaapea la o whaafonga mai se si ngā eva ai kingo o se taavale ale sunga le mingiska ya la auli nga so a inga kulo lava. At that time and that moment, please come forward. Come forth. I am willing to interview you. Ele se mea ngā ki a whaifo wa fiwe ke alu i leo, wa fiwe ke alu, ai o ngā oro whawhewhewe, o the government of the day le, le whapea pawa wa upuaya le whapea mai, le anga o ka ngaka ia lai pūle ia me uma. Now come on to the media. For the driver. Yes. A whapea fo ilau o le driver le ke mai mo mai. Yes. Come forth. Okay, o fori. Okay, o foa. Okay, o fo le lai vai mai a whaila o le driver. Se i whakura la ukala lea. A whaila o e sa o le driver lea ele o le whaipule whaleaka. Le la o whakura ukala lea. Ai a whai o le driver e se mai. Okay, o fo la e manga o ai vevesi. La e sanga manga o e kuku i whea le afi. Ai wa malanga langa uma le whaavai o le keleo. A fia ma le au whai pisingisi i longa o kangaka wa ia lako kaukua. Ko kongo o Samoa. Karu le saunga o le mori mau o le kamalea. A whaila o le driver. Lea ke whaafonga mai. Ioi. Come forth, man. Really? O e vai aku, ka lofa po fea a kua i ai le mingoi o le malo. Aua e ke lafi. Leanga e le ise whaalanginga o ngi usila, e le ise whaalanginga o Australia, e le ise whaalanginga o Amerika po fea na vole kungu. E iso la ko whaalanginga whapea o Samoa o le ao mamala. Whaikeke. O e lea le avkawari. E ke rea sila mai ua, vevesi soroka ngaka me umare ke sangalafi. Aro winga langa lau kala, so I laid that challenge. A whapea fo inga e mori mawinga, Yaingi au mau kuku e peyor kala ngoar ka alea kama fo inga sau au maile langa ia fo i mori mau. You're welcome. Sau rungal prokalami. Ai a whaapea o oele fai prokalami le ke whafonga mai. You were never there. E ke mamau fo i ke le aru i Samoa. Nese o wheku. Wa o ngai ka ngaka le lau mangu ia mai ma pisa mai ma fai mai le lau ke fai mai au. Do you know why I don't want to waste my time me kalangoa? Do you know why? Do you really want to know why? It's a waste of time e le o e kaukua Samoa. It's a waste of time. Yes. Mafuanga nga ya la inga le ngam le mai maua singa ukaimi. Yes. Ale u fafiang ko vai mai o walu Samoa. Fafianga malanga ia le radio Samoa.
Whaafianga malanga le PMN and 531 PI. Whaafianga malanga le Capital Radio. Leo karangoa ya matou nei New Zealand. Ia mangisi u ke ua le maua wa le afia la wa le wa whaafianga mako wo i Samoa e whai le kaukua kongi le maa ia mātou tupe. Ia mātou tupe. Yes, ia mātou tupe. Let me make this clear. Ngā o le kasi a le whai ngā malanga. E lau whea kura ukalea. Wau, e waku umai runga mea mama. Nei se mea ngā kia. Ngā o le kasi a le mako malanga overall a media. Ngi usila au se kālia media Samoa. Lea sai lalo le whai ngā malo a Samoa. Le na matu o tuuma. Kaimi o le opening of borders. Pau lavar ngā. Ngā pau wāre ngā. Ioi. Le nga le ngo fa longo o sa ua ile sa nganga are sui mamaru fale ka ko ma fai mai ma ko su e uma me ia po ia le don't waste your time su le ka wa ku nga pa wa le malanga nga kokongi uma nga help le ma lo Samoa o nga ole la ku poro ke kir ko kokongi ngo ma ko fa la wiro and it's all of us ngai ma Australia nga or kai mi or opening of borders. Confirm le fionga tama itai pale mia la ukala lea. Koe confirm mai e mingiska o kulisi. Es pawaga. O isi loa matou malanga iana ko ke vai e o ke afu solo mai Samoa. Thank you to Tassie Market. Thank you to Moana Rental. Thank you to Pacific Easy. Thank you to Digicel Pacifica. Thank you to Pacific 40. Thank you to Moota Samoa. And most of all, whaafikai le Bluwave media. Yeah. Ora ngā. E le mai mawala sa kakala ka ki karakarangoa i mori wha kere sa vili mori wha kere kala. Ioi. A ngā ko ai ngā pe a whai ngi media po o social media po alawa. Mai moi fuarkai mi. Tu pe ala tauia. A wā o te whai atu le tautinonga moni le nei. Whako a koe fo ia i Samoa. Ea pe a whinga ngalo lea tua e koe suis whinga malo. Iyo e. Ea. Whako a koe fo ia ka manga. Ila nga. Ea, la tato atu le malalonga. A fo i mai. Whawhilo aina u malo whaalongia. Iyo e. Se iyo kako ba whea mai ngai New Zealand. E le tūlanga. E iai pili ia ma. Kulanga fo ia yo fa longo ai le o ofa mai le national ale fo bo saule counter le paia me fo ia ka ko pisa i me la overstayers ke lo e manga ia yo isu nga fa wa el programa pe mai ata tu malolonga. Hello. Happy birthday, Us! Yeah, happy birthday di mo kwa makiva. Siyempre ka na mo video ko ay. Pamangyo ko los fanga, umabakulong talo fanga celebrate los fanga yo sa misina. Sorry, e fia po. Sorry. Nga miyan kasi los fanga of silpe fia po. Uso, kaya ko kongi member fufu. Yeah, okay, so ifo. Pauso. Thanks, sis. Send love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Maloso. Oh, talo ko, welcome to Thomasin. Malo. Pemo. Talo from Pacha. The Color Shop in Montefiore can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Montefiore. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Oh, wow. Go, God, makes fia. Just give me a second, eh? Oh,
Hello? Auntie! Giáo số với anh nè. Bayo ko. Mấy vậy. Cho điều số, có ai xem mấy sao cũng kêu auntie phạm rồi mà lunch mà đâu kêu. Mấy cái nhiều ấy phong ạ. Baby, what do you want? The barbecue one? Barbecue. Oh. Che from more sorry. Yeah, okay. I don't have a channel. Thanks. Love you to the family. Okay. Hello, Vaku. Yeah, fancy. Barbecue? Yes. We have the barbecue, please. Tell off a voucher. Thanks, tell off a voucher. Do you know how much I love you? No? No. O le atau nuu mai ia te oi i le aso muamua o katopa i le lima i le afiafi i le Teardrop Event Center i Manukau. O nofoanga sa whaingoa muamua o le Vodafone. Se aso whaamalolonga ma le whaalia o le mana o le atua i lau soifua. O se aso vāvenga mangaluenga ma mana o le atua o le awha atau nuuina i lau tangata. O lou awanoa le leili nei e te mori mauina ai le mana atu atoa o le atua i te tonu ia te oi. Su mai, afio mai tātou te awai whaatasi. O mori mawina se aso whaangalunga tā. O le fotua e, o se moe fou i lau soifua. O le ala vaso le A'e tauri mai nai, se whangu sua upa ia mai Israel e le aiso na tau. Awana i emsia le neia manoa matangofi. O le A'e mori mawina i fo le ulfane mai o whaatusa o le atola au o le whengainga a le atu. O se aso whaamorianga mo oe malau ainga. Aso mua o kitopa i le Teardrop Event Center. Manukau, soifua. Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. The ColourShop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the ColourShop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Jaimolo wajile ua tele titele a foleuno. Ia ele teime matou ya jero nei. Le utou sisi de mai. Ia ua mafatasi ma FP. Ia ele ongi FP ai au kama. Ia o malo falo ngir ngor programa livanga o le fiafi. Ia o le sunga ya siva kilari. O le sui fao lioli o le national i Manrewa. Te wa vai lau ko re ko ki fai mai e kaukasi a fa mai nga o le leipa la upukara. Ui o rote ofu mumu o le toto Yesu. Ia a o le Tautai lua le va o le fionga e le sui fao lioli. Ia ma le sui so opu foi. A le sunga siva kilari sunga Joseph Waita. E le nei vanga o le fiafi fatalo fali lo va se lu. Talo fala vasiata e masio tato proclame ona le fiafi malo la vai la uto fa fo il folau malo fo il fa tautai ne fo vai aso fa talo fa to fo tato no malo so ifua malo la vai la ma I fat fatalo falanga le leo le tato matesi le langi. How are you? Shall we call you champ already, or how are you, Gillen? Good afternoon, Fafta Lava. I'm Shiva Kilari, the National Party candidate for Monoriva. I was talking to our friends this evening before coming inside.
I become like a homeless. So why now you're Because- thinking like Because I leave at 6 o'clock in the morning before my kids wake up. Go home around 10, 11 o'clock wow. every day. So you mean you've been so busy? So busy in the campaign. Have you walked every single door of the Manurewa area? I have door knocked many houses, many houses. Are there a lot any? of streets. Have you come across Samoans' houses? Oh, plenty. Did they welcome you in? Yeah. Did Mostly welcome me by seeing my name. Hey, how come Siva means Samoan name? You shouldn't have it. So did they tell you what Siva means? Yes. What does Siva means? Dance. Can you do a little dance then? Siva. Okay, so after telling you the meaning of your name, so what did they say about the election? Election, they started saying they want to see the change. Eh, Everybody wants to see the change because the living expenses is very high. Groceries prices, rent prices, petrol prices, everything gone expensive. Power bill, everything is expensive. People can't afford now. People want to see the change and get all the prices down and make it affordable for everyone. I just got a letter not long ago about the increasement on my rent. Obviously, you will be getting if you keep voting for Labour. I didn't say anything about it, but yes, I did. I got an increase of the rent, and I thought to myself, wait a minute. Anyways, Joseph Levang Nivang Olewo si amata to look for city on tattoo time me. Avoid the Ifa Uma I man tattoo was sorry. Olewo Ayagunga, a yaila to Porcalame lea wa au mai e winga ile no fo mau ma tulanga fa pena ai me se fo yo se fuanga mo ilanto o lo no fo fa so di tula fono tonu o te rone o le fo wa mapu e mai lunga fuanga a leipa ai e ma fo ngai ka vari mai le tulanga o le tou manu lauti ma le fa ta o toi no le tou fuanga ile pe a manu ia tula mai ia ole kali pupu la va siata ono tulanga ile polisi fo yo lo mai national o national ia sa folfolina le name ta ia ono le fu tato silsila ia set ia le sai ia o facility le ina wo fa pu e mai le tato le pa why now ia ole national ia sa ele polo misil national ke tu ina tu se no fo mau pe tu ina tu se citizen o lo ia il polo misil national fa pe na te tu ina tu le pepa fainga wenga il tangata e alu ia e whaianga ia mea. Ia ma whainga luenga, a la ua i loa ia, ua survive o ia i tutonu le atunu nei. Mo sa mo umala whafonga maki, leo o karipupua o le kalilinga national, mo i lato o lo ova o lato wasu. E le o iai la i le tūlanga pe o le whama po e mai e le leipa. Mo ka ngaka o luas fulka usanga i kua. A whai ala o enga ova i luma mai, e le include ai la lato o le mako whainga la. Ave le pepa, mo tangata man whaale au ngaino lato pepa. Pe o le anga fo i o lato pepa. Po o loo kau ma whai fo i o lato pepa. Ile nei taimi tonu o sila. Le whaafonga mai. O stala fo i ngā mal mātou swimming, minister. O le immigration o loo ngafa mātou fo i Pol Kalambia National. Wa ia au mai ai ma whaafia fia ina fo i tangata Pasifika. Ia, e mako kia vaku le pepa. Aru ia whainga ruenga. O se kala wha whaingo whienga. Ia ilo o mak wha pia la whaingo whamau. Ia e wha whiana ola o ia. Wha whianga survive o ia tonu le tonu. Rono winga e rau sau noanga vea lupe o e sau noa a Joseph. Rono winga o le pe whainga ruenga lea. E alu la ia e whainga ruenga. Ai wha whiana tūlanga il maua i o se no whamau. E ono mawhai e whainga ruenga o na whaingo whamau. A foi ia ka koa ia ka ko Samoa. Ka ko Samoa. E ku aku lo le pe whainga luenga ki oi. Ua e ngofo mau fo. O oea i lo whata mala. Ai se a le ua e waku pe whainga luenga. Alo e palai wa iai le crown. Ua avanoa. E ke apalai i loa oi. I ko kongo le pe whainga luenga lua kausanga. Automatically e ke ngofo mau. Okay. Manai.
Okay. O le vaenga le nā pe fa pe manu malo ia le tau whainga. Yeah. O ha mai, how's your preparation? O ha mai tau mo whasanga ia siva. Ai, e mana i ono ringa ngana lau tele. O ha mai tau ma whainga ma tā pena penanga le national. I le tewi le amesi le tātou tū i manu rewa. O mo man reu wala vai fa pena e fisiria si ata ia siwa. O ke makua mawhanawhana ona o lo whea ngai. Le lewa whainga wala ese mai mwhare. Tu i atu tala no atu i tātou tangata, especially awa tangata Pasifika. O ke le kua kulumo hisi whale, tūlou. Awa wala au mai kako kangaka. Mako ke mga meal swinga. Alu, wa mako i loa kangaka mau ki pāloka. Wa mako i loa foi le pāti mātou te pālota i le kaimini ngai. E leo whain kala ia kia upe o le winga o tala foi lele. O lau kala whaafina au foi lele ia i tangata. Ta atie le pālota. Let the election review. O ngā kako kilo le po wai. O le ai loa, o le ngā lua ma ngā sā vali iloma. O le sili au whaafisili Joseph o te loa o le ua. O le a se tūlanga i le vaenga le pālota ma le o loke whawai atu o le ua au mai luma i le vaenga fo i le a le New Zealand First ma le Act. Yeah. E le ngā lurue whaatasi ma le leipa. Ai o hau whaisi o kau whaangongoa i la whonga kakalo David Seymour. Yeah. Le sa ia sau no inga winga in matanga ruengo tangata Pasifika. Neo, o le hase whaato whala inga ale national le tūlanga lea ai mese le vā matatu tangata Pasifika pe a o sau kukongu kanka lea matūlanga whapena. Whenga kau sau ngoma mele. Ia mantu foi asiata. E le o vale ai foi kako kanka Pasifika i ka mo e le kako national. O lo i ai foi tatu sui Pasifika. Le ka mo e kako national. Ua whaakua inga foi le aveo lako. E makua whaiangi kala i le li ilia. Ia ma whakongkong fo laulonga ma whawhau longa ika foi kanka Pasifika. A leo kei lo len koe whako ese mai yang Samoanga. A lau kala i le paloka i le palota asiata. A fai e fulisia ngi le kungu le plu. I le national. Ola me ko ni tai fu le. Ba o nga i ka ko me a vo i ka ki pa a yo lo le kai mi o ku lai mai. Ya ele lo pe ku mai ku a pe. E mo mi po na to. E mo mi foi la ko nga o ngi me a vo i e ka dia ku ai fu. A kala nga. Ma lo fa tai Siva. Yes. Why do you think there's a need to change the government? The main problems you can see right now, before was everybody was blaming on COVID issues. The COVID is done and finished. Now the government has borrowed $78 billion already. That money is very hard to pay back. It's completely finished. No money in the bank. No money with the government. The only way they can get the money from anywhere is taking tax. Every day they increase the petrol price. Every day they increase the rents. Every day they can put the power up from the power companies as well. They wanted to take money from the hardworking families just to pay the tax, just to pay the debt of that $78 billion. That's where the country is going directions. This is the right time. We need to change the government. The crime you see on Sunday in Manuriva, 3 people have stabbed. Morning around 1 o'clock, something happened up there in the street, Roscommon Road. This is happening every week, everywhere, every day. This is uncontrolled right now, out of control now. So we have to control all of this. We need to make the people safe in this country. Why you come from Samoa? Why I come from India? We come from India and from Fiji. Why we come all from the different countries? Because we want to live in a better country, better lifestyle, and better security for us. But here, there's no security now. So do you think you're the right man to have that control in terms of Manurewa and the crimes and things like that? You think you're the right man for I'm the the right job? man for this job. That's why I stood it as a candidate, and I know because I run the business. I started with no money at all, slowly increased my business, slowly become a bigger one. Now there is
27 staff working for one company. So that's how I increase. So I have a knowledge how I can make better place this one. So I will work towards that. I want Manu River to be very safe, and the people living over here has to at least save some money as well. Every day they're spending only. A lot of people doing 2 jobs. So, okay, thank you very much, Siva, for that. Now, my other questions in terms of the national plan towards Pacifica people, in terms of the RSE scheme, the quota scheme, and even with the plan for the overstayers. Now, how solid is this plan, and how accurate and how assured is your assurance for all of us that when you come into power, it's going to happen and it's going to continue, or if not, maybe increases? Do you have plans in terms of? At the moment, whatever it is there, it's gonna go like that only. We are not changing anything for the Pacific at all. It's whatever it is there, it's gonna go like that. The new immigration policies we bring, like parents and grandparents category, like you want to bring your grandmother from Pacific, she will get 5 years one-time visa. She doesn't need to go back. She come here, stay here 5 years. And again, she apply for one more visa when she's staying. Again, 5 more years. So 5 plus 5 years, 10 years visa is one time. You can stay here for longer you want. As this visa has any conditions on it? Multiple entry. Anytime you can go, anytime come back. You can stay here for 5 years. You don't need to go back. There's no conditions for this one. And think I've allowed Gilid Vangale Moltantung and Nalo Sunga and Joseph. Yeah, ona ole kalkusawa ia ele o kukusa mele ka ole match pole ke le ka ke o mai ngai a faia o le wa mali mai me ka parents visa le ngai le ia pela o matua affecting 6 cent New Zealand anga vai la to we o mai la lo visa le lima ka usanga ngofo ngai pule ia pe alu pe sa paule me ia ke ko ngel pasese ai le ko ia ngisi me fa pe ono lo masinga ia pule mai malo ko alu ia ko sa foi la ia ko wa ole vale le ai la ele o ia ni condition fa pinga le o malavantal no ina wa o la u fa lo tu el fufuanga le ese fu ta usanga o ma ka fa mangu yanga ai o la ka kalo ia ele fa pe na malai na fa funga sa mo nei me o me lava o ma san ia le ngai foi ka lo ngol politiki ai o la u fsoani fa pe la lo totasi mamana na o ia o swinga o lai lima o tangata lau tele wa ele fa pe A'e ita mai nei ia pe o le ale me la fa ia ai ta ua ia te oi ele fa pe foi o fala agua ina ia fosi o tou ai mase lava ia ai nei o manrewa papatoe ai mase o inei manukau so se samo ele fa pe foi o pe pelongia o mea ia le ua mai male national le mātou te laula watu fa pe foi le tau te sila fanga o le lei panai o mai ma mea le lei foi ma outou ia le ala mea tātou te pisai o le mea ia na o le o ia ma le atua i le taimi te alo e kisi o ia ma e le faila o palota o suinga le lei na ia le foi o mai ma le nei pati siata Malo Dave Joseph. Now I just want I do have a backup questions in terms of the this visitor's visa. So now, if you do grant the 5 years multiple visa or eventually 10 years, so is there any exceptional in terms of exceptions in terms of those people and seeking assistance from the government, medical checks? Or even in education, because if you're talking about 5 years, that's a long time. Years. Yes. So the medical ones is going to you guys having insurance on the parents, like the individual has to have an insurance or something like that. Then any medical conditions, they can have the insurance. Insurance say, my mother and father, I have to look after them. It's a responsibility being a citizen. So that's how we are all. So we'll have the insurance. We can bring our parents here.
They live here for 5 years or 10 years. They look after our grandchildren, their grandchildren as well. So when you and your wife go to work, the kids can be looked after by your parents or your grandparents. They can learn your mother tongue as well. If you go to the school, they forget about your motherland tongue. They don't speak much Samoan. They only speak English. That's the problem. So this is why we wanted to keep the culture as well in the house. So that's why we want elders to come here and support their grandkids as well here. And also that, so you're saying that at the same time you're going to maintain the Ministry of Pacific People to continue that for ethnic ministry. Everything is going to be continued like that. Okay, good. There's no changes. Okay, Joseph, on all the time, but to have an only I is vaenga. Yeah, la for to te sauno ye me se fo yo tapenanga mo le time le ale mang fa fa. Ia ole o whapea Samoa ia na fo e whaafonga mai whaatal noanga. Ia ona ole tū lava lea lai titi lava i stata o tunu. Ole vai mai loa ia o se uso India. Ia o yele la ngona fo le pe wha ilonga lanu. Ia ole o vai olo le sau ma lo le su mai e te meat fo ia siva. Na e loa lea ole ngalu ngari asiata. Olo to tele lava nisi sa au na fo ie nei uso. Ia mao ngā ia i o nai tātou i kāle si. O nisi fo ia le o mwhaina ko meni mai o lo au tilo mai lātou te iloa le ngā luenga le lei fo ia le nei uso. Mo o toula o lea e whapea o si uso nei e le o ia o lo ia te oe lava le. E fo e whētu. Au e te ita mai. Ia ai tau mwhai o e whesili ngia oe. Ia i lau lava pālota po whele me o le A'e a ngai wai le se. Se a ia se si po se si foi. Ia e whai ai lo lava manao ia e mase o lau whiriwhiringa o lo ia te oe lava. Aina paule nā o la mātou te talo. Ia i ai le whiriwhiringa poto. Ia i la tau foi. Ia whātou whala inga. Ai mo i mātou uma o loo a lalam papa au o e ua tā ua o volunteers i o le tātou Pātia le National. La tātou wheiloa i le pōle a stofi. Ia i le 5 ia le tātou ofisa e pei ona iai tasi pa tasi ono tolu ia i Great South Road ia e te suma ia i tātou talanoa ia ma tātou tilo foi ia lungo le tātou polkalame pe ona iai ia i lātou umo e o tā o scrutineering po o lātou o le sila mai mo le tātou palota ia ai maise o le lua vai aso siata o lo fea ngai ai le fai ngā palota le nei ia e te suma i tātou talanoa o lo fa so fo inisi o e oe va ai tātou palota ia manisi fo i o le la mata i tuina le palota i le aso ia manai tātou avita vale po o ai se isi o ainga e le ai se ta vale o fia alu e palota e le mafai ona maua se awala ia ona fafso ta i maila ia o maua i le tātou telefoni o lua tasi o fa tasi valufitu mo o tau au foi ke vala au mai e sa i mai le mai ka mai vala au mai pe a fa pe ma tau te le o aku nga fosi o ke alu ke pa loka i fea o le mea nga ke fia alu pe ke pa loka i le leipa po le ek po le maoli po le national e o akwale awala langa e fa pe ngar fa ingole o le anga ingo ia 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 siat ona o lo ia nai tātou a ingo mai le ini awala ia mais foi o leo o a ngai atu nai a inga Pacific to tele lava e le ini ala tu awala mo o toula le la ko ala ku kasi al mumela o lua tasi o fa tasi valufitu fiso ta i mai waita mo se awala a o lumana ia le palota siata o le aso lua a mata ia na ile aso se furu fa o kitopa pule o po felme ke ka fa ai tu lo a o nau e sila fio e palota e lata ne lo e se fale palota ia ma e palota ai aso se fulu fale sto na tonu le o le aso muli na mo e la fia palota e le aso suli ma ia longo winga le lo po fer paki e la o le na le tatou o nanga siata mo nei fai time malo paptai Joseph last opportunity Siva yes because you're the main man yes. For the upcoming, your right-hand man has spoken, clearing some of your preparations and planning. Now, you've read through the comments because one of the interesting thing with my show is that you have a massive TV in front here to watch and look and read the comments. Now, surely your
probably looking at that and take it as a feedback. Yes, that's And right. things, because you know what, by reading some of those commentings from our audience, there's a lot of them on watching right now, and you can sense and discern the struggle and a lot of broken promises that was promised before, a lot of things that never happened from previous reigning of the nationals and so on. Now, we're not talking about the past national, we're talking about now. This is your opportunity to say something, to conclude our interviews in terms of your preparations for the upcoming general elections, please. Sure. Thank you very much. Yeah, just wanted to tell you, I've been reading all the comments. It's really interesting. So that's about people say, I go for Labour blindly. That is the way people are behaving. That's your mentality. But I say, you should think, who is working with the public, who is listening to the public, and who wants to help and support our youngsters coming up. So this is all you have to look at it. Not blindly one party. Lot of door knocks I do. I ask them, do you know your MP? You always say you are Labour. Do you know your MP? They don't know the name. They say, I don't know. Why you vote for Labour only? I don't know, because my grandparents voted, so my father voted for Labour. I'm voting for Labour. No, that is not. The change, that generation is changed. When my grandfather was there, he not wearing the shirt. Okay? My father don't wear the pant. He used to wear the vesty. Now my generation is jeans pant. My kids' generation, different dress. So we're changing. So our mentality has to change as well. So think twice before you vote. You have to vote these elections. Whomever you vote it. If you haven't registered the vote, you got a special vote. You can go with your passport or driving license on that day and register that day and vote on that day. But remember, this Shiva, Kilari, I will work for your community. I will stand for Monoriwa all the time. If I don't see, come and see this man. He knows my house, he knows my workplace, he knows all the places. So I will be with you. Trust me, give me one chance. Everybody deserves a chance. Without giving a chance, you don't blame on me saying that this guy is not coming to help you. You give me one chance. If I win these elections, then I come and then you will see the difference from me and the last Labour MPs. I will work very hard for you. I raise your voice in the parliament. Trust me. Thank you very much for this opportunity. Thank you very much, Siva Kilari. Now we've got like 1.2k viewers right now. It could be all in your pocket for the upcoming elections. Whaptai mo le avanoa. Ia, manatu po emosi si lau lau. Ia. Whaptai tele siata, mesel tato Tautai A'E team, mesel tato Blue TV Media, mātou te whape atu. Whaftai tele au nanga esel matango fie. Whaftai foi le pa ia o Samoa o e ua mawhai o na mai moina. Ia na pau le nao. Siata nao sina o whautuanga le titi a lea. Yeah. A whai o le lei lava le whai pule i lona i tūmalo. Lale me le ia o na e. Ia ai nau a watu e siva le mana onga le na. Ke le a ngai le pa ai le o lopo o ngai. Ia la fu e le ingi office. Su mai la o le a eva aia pe ia kia pe a tu siva mo manu rewa. Nga e saule ki kilo mai kia o el sa mo le ke ika a. E sila le e se senga ma le taita inga i pio na tātou iai. Ai o le nā alofa anga tele mo o tau sa moa. Ai mai se ata o le tātou whaatanoa. Whaaftai tele lava. Whaamanuia le tua le au nanga. Whaamanuia fo le tua ia sa moa. Uma lava. Oe o lalama. Papa au nei atunu. Ai mai se fo i o whawhatu. E whaamanuia le tua. Ai mo nei taim. Ia. Tai tele se ata. Whaaftai. La tatu marolonga. Pupuan marolonga le. Foi mai loa. Ia, ona whaamatafi leo le tātou proklami. E le nei vanga o le whiawhi. Whawhatai lawa.
Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. Hello? Happy birthday, Us! Yeah, happy birthday din ko makiva. Se me gana mo vine kwai. Famang yo kolos fanga mo vakulo talo fafacture celebrate los fanga yo tamisina. Sorry, if you po. Ah, seri. Anga me kasi los fanga o sin pe fipo. Uso, fan yung ko kong yung member fufu. Yeah, okay, so ifo. Pauso. Thanks, sis. Send love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Maloso. Oh, tsalo po, welcome to Thomasin. Malo? Payment. Tsalo for voucher. Jaimelo wajira o jatonu le July fitu o manatu fo o tawalunga le tautua mare por Colombia le tauta ya el nivanga o le fiafi. Ya, moli fa malo pe ana te faiatu. E ku wa makala la vango o le auto fa te telefo inisio le leipa. Ya, e so te mai ma fa pe o mai fa sika ku fa karangonga. Ya po angi ngai manguki o mai fo le leipa la tau. Le foi na fa te no ma tau morning show ya le act party ma le New Zealand first. Ya te dala lava leva no tulanga ma vainga fa pe na ai o le power. O le power o ngai au au o le swing o ngai meo malo na au au ai ale palo kala lau power a fa kele mai la lau power nga or kaukala mar wala ngore kele nga isi power ye e tele le power fai kio ai le palo ta a e tu lai mai alu te palo ta e ma fai nga suia me ai po ie fa kusa ai po ie ma fa kusa isa nga vo ile le a le fa ola fa mai ia nga fionga fa mai a ke le lo fa ko em fa nga fa ku le mo ngai e mingoi ke lo ayo ile melea o lo fa to tuanga sui le fa nga malo e ma fuala nga ko pur melea e le nga ka o lo fa ko kuanga ma lo tu lai e te arwa kingo no baroka ia vai le kupu mai fa o le primary example samo ai a fai o le mevo ile na o le taulangi ai le so o le fa mafa ia e tu la i mafai lau palota o ai ai ke paroka ia pule stafu ne ile la lo na sa le uto fa fonga maua fo fuanga por kala mele national ia talia lu pe maunu pe mo sta to so te inga fo i male lipa ngau ma ko hari le fionga ia upito o fiu kurikuri mingi ska ka mo kor pasifika ava pe fa fonga mai vai la ni sio le lipa longo atu la fionga tamai tai minister ya Barbara Edmund sia ki for email la ngole na mafilo ai fo ilo lo Wellington fa pe email atu ke u fa ya u email na u email atu ya mo se ava no fa tan no ke ko pe mai ele o sa ilia le vai ya au ke loa ala iloa le fionga ya u pito sa u tau tala ya ono tu langa o le o sui ya le minister tangata tu motor Pacifica to runga proclame le vanga le fiafi ai se la manga o le tu tomari la fu fonga va tele o le tele o me na o fia fa so tu e manatu ya fa pa mai e to yo so fo ile la o le so ta ya o le tato proclame o le sports tana noa o le la va fitu tu nga i va nga wa so ya me se fo ta to fo email o ta ya ile so tofi e me se fo yo le so for rightly o mo ilan to le fc me tato proclame o so nga fu ta ya e aso lua le tau te iae. Sports tala noa le aso lulu. Ia ona toi foi le la stofi ma le aso faraile. Ia tātou tau te iae. A iai la taimi foi ngale e whai atua i Samoa. Ia o ngā iai tua ngia mana nisi. E mai alo foi ngei. O waru lo e whai le mātou wa onga. Ioi. La whai tali mai le mātou wa lau mua lupe foi vau ese. Ia o le a ongoranga ngana tu maa nganu. E whai e pisi ala. Ia o le ala foi la na e nau lava le loto. Ina ia mafai ona faia ia tatou proklame
ia e tu sai fo yo le fiafi ma le fiafi ia fa mangalo se tala ua pa o papa wa le longo le lei ia e lau fa fo ma ua te fa fo i mai lava mana tu lava ia o le fai proklame ai poto fo tau tai se la tu ama alo fa tele mo tau Samoa tau warunga ia ele tatou fa malosi mai le ekalesia al Universal Studio Universal Church ia ele nei vanga o le fiafi ia e lau fa malosi au matulaga uma foi ia e toe apo maluai ia le finagalo le vanga le fiafi until then a siata fa le malu bio voliko ma le unanga lau Blue TV le nei vanga le fiafi alofa tele mo oi shalom soifu O ne mi sia talong o tua Samoa ma au malo se New Zealand le Kiwis ila stona i luas forma tase Oktoba i le Malaya Tamaki Makaurau Eden Park. E tolu talong i lea so au fia i talong i le bar Kiwi Ferns New Zealand A ma au tonga. O le umba wape paul fale i o fisa o le Pacific Easy i o Tawa o Tahuhu ma Mangili. Vai whatau nei loa sau tike mo oi malawa ainga lau au whaingal wenga po lau mafutanga. E ale e kale sia malangolango lau tua Samoa. Monisi wam talanga walau le o watu se lau o tasionono o telefoni maasani o le lua fitu ono fitu iwa fitu faa o le lua fitu ono fitu iwa wan faa. Mo tupe fa momoli, te tong hino pili male fa tu beino so se fa leve lave Samoa. E faingo fie me uma ile Pacific is money transfer. E tolu atatu ofisa i Aukilani o Tara o Tahuhu Mangele male lata ile fitu se furu atatu la la so se vaenga o New Zealand e ma faio na whaongaina. A faio e sauni malanga i Samoa mo le taino le palolo po ta whaonga le loto tamaiti mana tua le Moana Rentals malana. Mo tupe fa momoli, te tong hino pili male fa tu beino so se fa leve lave Samoa. E faingo fie me uma ile Pacific is money transfer. E tolu atatu ofisa i Aukilani o Tara o Tahuhu Mangele male lata ile fitu se furu atatu la la so se vaenga o New Zealand e ma faio na whaongaina. A faio e sauni malanga i Samoa mo le taino le palolo po ta whaonga le loto tamaiti mana tua le Moana Rentals malana whapitoa se fulu ni mapasene wa pa uma o lalo i ta vale maututongi mo le masina o ke topa ai hinga whapitoa. Po nise whamtalanga bala au le oval se lau o tasionono. Po telefoni masani lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa waru wha Pacific Easy o lau ba anga mo tupe whamu moli i Samoa. Fonga mai i le nei pokalame o lufa e nao na aluatu ilungo nei ala ata o le Bluwave TV ia o lo ingo ia ni fatualu mai le Universal Church o lo utone o matu stiro ia o lo tau whai e wha lau ilo atu matu sauninga i le aso le aso mai lawa le aso fua si o le asa o lo o aso mafua umalo wha penan wha tino ina ia mafutanga wha tau i lau tamau ainga wha peo i eise meo wha penan na wha le tonu ai lau tamau ainga o na ua le mauasenga luenga ia po ua le lava fo i po tiu tir fasoa ia o lo avanoa matu sauninga e fai i le aso mai lava le fitu tai au se fulu le tai au tolu le auli ia o le sauninga fa to le fitu la fiafi ia fa pena fu la solua o matu sauninga fa tau fa malolonga aso lulu ia o matu onga tu spa ia aso tofi o le sauninga whatau i le ainga o tamama tina ia o whanau foi ia a whaio in whale toni tono o lo ainga tele le whemisa ima le ngalu whatas ia o lo avanoa ia sauninga ia te mau elf sosoani mai sunga ia i whaifi au o le aso foraili o le matu aso le whapenatu whaasa o lo toina i ma whaale au ngai nai ia ngaluenga umasatani o lo whapena o tamu whai ia afia ia tono tatu ainga ia mau tatu tangata tito tas ini mai whaaleanganga ia o mai fultino ia o matu sauninga na e ta o le whaasau toina mai ngaluenga satani aso tona itasi matu sauninga tai au ia o le talaina li o ala ia po mea whaingata ina ia whaafhaingofia i tono lo soifua o le matu asa se aso e whapena ona o se asfapitoa mo le kalesia i sauninga uma ia mese lava sauninga sfulu peila ona yeila sane o le asau i o le afatanu ina matu sauninga o perfetanga ina ia
whaataunuui nei tono lo soifua le ala vasi mea o loo aafia o loo whengai ma oi ia o loo iai pia whatanga le atua i tono lantus pa ia e mawhai ona e maua ai se malolonga ia e mawhai ona maua ai se whaasaoltonga ia ao le aso ao le taimi whaapitoa o se fulu tai au ia au te walaulia atu ai fo ina Yesu mai ma mai lu ainga tātou te mafuta ia o ani whaafitau le o whengai ma oi tono o lu ainga ia o lua vanua le mātou ekalesia da Universal Church ina i whapena so soani mo o i ni whaafitau li po ni mea lawa lo tupu ia lo whapena whai ma mea ti ngā ma mea le sa o loto ai fo ia lau soifua e mai sero whengai ma tono seu ainga ia o le ne ekalesia o lo whapena sa lau i tono o kilani o lo o iai ia fonga mai i le nei pokalame o lo whapena o na aluatu lungo nei ala ata o le Bluwave TV ia o lo ingo ia ni fatualu mai le Universal Church o lo tone o mātou stiro ia o lo tau whai e wha lauilo atu mātou sauninga i le aso le vai aso mai lawa le aso fua si o le aso sa o lo aso ngafua umaro whapena wha tino ina ia mafutanga whatau i lau tamau ainga pe a whapea o yeise mea o whapena ona whale tonu ai lau tamau ainga o na wale mauasenga luenga ia po wale lava fo i po o tiuti whasoa ia o lo awanoa mātou sauninga i e whai i le aso mai lava le fitu tai au se fulu le tai au tolu le auli ia a o le sauninga whaapitoa o le fitu la fiafi fonga mai i le nei pokalame o lo whapena ona aluatu lungo nei ala ata o le Bluwave TV ia o lo ingo ia ni fatualu mai le Universal Church o lo tone o mātou stiro ia o lo tau whai e wha lauilo atu mātou sauninga i le aso vai aso mai lawa le aso fua si o le aso sa o lo aso ngafua umaro whapena wha tino ina ia mafutanga whaatau i lau tamau ainga pe a whapea o yeise mea o whapena ona whale tonu ai lau tamau ainga o na wale mauasenga luenga ia po wale le lava fo i po o tiuti whasoa ia o lo awanoa mātou sauninga i e whai i le aso mai lava le fitu tai au se fulu le tai au tolu le auli ia o le sauninga whaapitoa o le fitu la fiafi ia whapena fu i la solua o mātou sauninga tau wha malolonga aso lulu ia o mātou onga tuspa ia aso tofi o le sauninga whaatau i le ainga o tamama tina ia o whanau foi ia whaio in whale tonu i tono o lo ainga tele le whemisa ima le ngalu whaatas ia o lo awanoa ia sauninga ia te maua elf sosoani mai sunga ia li whaifi au o le aso foraili o le matu aso le whapenatu whaasa o lo toina i ma whaale au ngai nai ia ngaluenga umasatani o lo whapenau tamu whai ia afia ai ia tono tatu ainga ia ma tatu tangata te totas ini mai whaaleanganga ia o mai foltino ia o matu sauninga na e ta o le whaasaulo toina mai ngaluenga satani aso tona itasi matu sauninga i tai au ia o le talaina li o ala ia po mea whaingata ina ia whaafangofia i tono lo soifua o le matu asa se aso e whapena ona o se as whaapitoa mo le kalesia i sauninga uma ia e maise lava sauninga sfulu peila ona yeila sa nei o le asau i o le a whaatanu ina le matu sauninga o perfetanga ina ia whaatanu ina i tono lo soifua le ala vasi mea o lo aafia o lo whengai ma oi ia o lo iai perfetanga le atua i tono lantus pa ia e mawhai ona e maua i se malolonga ia e mawhai ona maua i se whaasaoltonga ia ao le aso ao le taimi whaapitoa o se fulu tai au ia au te walaulia atu ai fuina Yesu mai mai lu ainga tātou te mafuta ia o ani whaafitau le o whengai ma oi to tono o lu ainga ia o lu awanoa le mātou ekalesia da Universal Church ina i whapena so soani mo oi i ni whaafitau li po ni mea lawa lo tupu ia lo whapena whai ma mea e tina ma mea le sa o loto ai fui ia lau soifua e mai se lo whengai ma
te tono seu ainga ia o le ne kalesia o lo fa pena sa lawi tono o kilani o lo iai ia fama tu la o nei man kaule main center o le me o lo fa pena ona fa autu iai le nei le tu I le sfutolo lempi drive I manukau o le si matu la o tau ia o le si matu la o Man Rascal ia ma Henderson o nei lala uma ia o lo fa pena ona fa atinoina uma sauninga ia yaso vai yaso pela volo lala ai ia ma pap au ia o lo mafuta ai faina mafuta I tonu o so sauninga la vai I la o la tane ia te oi ia o te pena ona uvala watu ai o lava o pena fia mo so ani ia lo avanoa ia matu kalisia ina ia mfai ona mau ai sa so ani ia o taimi la nei ia o le tatu whanongolongo I se tasi fo'i o le mori mawina le anga lei male mana o le atua na mfai ona maua se tali mai le atua I lona soifua. Talafalawa Samoa o lo ingo whaatufunga o te mono whaftai le atua o se avanoa matango fie o ia mai whasoa tuai tusai fo'i malo o sau tono le Universal Church ia maswinga o langa o whapena ona whamanuia I le tua e tau. Au te le sau le Universal Church sa o moa I ni pangatia ma le tele o mawhatianga le o langa sa o iai sa o I lalo o addiction I mea tau alcohol le ava malosi o le sikareti ia o marijuana so se mea sa ola ele o langa ola pepelu o le tele o mea sa iai o le mana onga tuina nau le tinu sa o iai sa o la vei ai hi le aso na whapena ona o mauaia o leo o inu whelua I ta'awani ia o moe lunga la wala ona mua leo o leo ia o apena ona seitia I sala ave ese la ulai sene o mea na tutupu o tuititia whainga I malak wenga ai o lo vavai o lo tilo mo vavai I le swinga sa ele o langa lo uso matua malon to rua sa o mai te tono le lotu sa o vai nga venga le tua ma le venga le kalesia o ye se swinga o vai pula yo mata temi mo mo le yo mata o vai o ye se tangata o le venga le tua o ma fai na ia fa tono le temoni alo ese e mo isa o wanu I le lotu sa kele loku mo loku ai sa o loku mai I kalesia ese uma les ko ki kalesia kalesia kele loku ye kele va ai o maka ponga pupula o ye se fai fe au o ye se kanaka ola pe ka ko kimi o fai se fa ko uma se ke mongi sa fafo au I mo va ai mo ki kilo e mo lo ile I mo ki kilo o se senga vale le o mana mo lo mai kilo e kalesia mo la I male kalesia ni mo fa pele mo fa ka mo so fa kai kau ang usau kilo mo vai o le ke mga mia so swang kelo me le ke mga mia so swang langa e ke ningo mga oe e kipira uskaleki pe masalo po se ongo le fiku masinga le uminga kipira uskaleki a ela le menga kupu o nga o pisa ka o misa ko e fo le ko lo ongo usau le lo o malama e ile nganga le ku o le me ka o le addiction o le spirit of addiction o le nganga le nga le nga mafua o nga kamfai ku ko sa vuela ele o addiction ko la vela ko lo e fiengi ka franga ki pero lo maluing ko e fo I mea ko lo ko hingu o sa lo ile loku le sa lo I pos para ile fai le po o kakalo e fa sa lo ko o e mai o sei ki o le langa deliverance o ingara o vai mo ki kiloi pe kolu masin kolu vai aso ko ia o fasa o loko isa o loko ronga ka mai leo lo mo le impia
I le i kau kipi a kanga le pe kasi le aso, pe kasi vai aso, lua vai aso, kau kipi. Kasi le kono vai aso nga umai lau deliverance, o sao loko, kipi moku ala ula ula, kipi lau impia, mea uma nga ufaya, kipi a moku, ele i kau fuafua po hare umi, kipi a moku. Kei mila ni, o ova man se fulu kau sanga kalungo le lupu, ke le i koe ula ke le ua i fuli mai ai le kele o ngei mafukianga ngo iai whaasao loko ule kua. A kemi ngei o whao ngā ule tua whailanga luenga i ko Kongo le Universal Church. Leo ke invited wai oe lea po e si sila mai o e mai mō mai. Apply to yourself. Kango e whakikai e ke oe. Lea me ke kufisile a lea me ke le kango e whakikai i whai. Sa su mai ka kufakasinga mai ke kilo i ngā luenga a le Universal Church. Lea e ai ngā luenga mamana le tua lea whai rogo langa. O le mea whai le tua rogo langa. Whai rogo langa. E whai whai so skanaka. O le mea kango e whai i awe rogo la to mo lo whato tua mo lo tatonu. Alu ma whamahoni. A ole tau matamatea lau sau. Ia e alu le tua. Alu mea rogo langa atua awe mo le tua. O whamanu hiolo le tua e te oe. I le swafa manu alo e suki visu. Amen. Ia, te whatala whatu, le vo te ho mailunga nei ia. A tonu sa e whafunga i se mori mau. Sa mori mau ina atua nei tangata e whatatau i se tali na ia maua ina mai le atua. Mao le atua lava o le tali o tātou whawhitau le uma. E lei lava se mea tātou te whioa i solo ai po ni whatau la itu, po nisi fo i tangata ina ia whapenaona maua se tali mai ate oi, mai le atua. O le atua o ia o le tali o whawhitau le uma. O le ala wat whaafitau li o whengai ma oe, whaale tino pe whaale nganga. O na o le atua o lo o iai le tali. E laona e whaafunga i mori mau o nei, stangata fo i whaapenao na mori mau atu ia te ia. Ia o ia nao e mawhai o na tali lo whaafitau li. So mai, ma tala mai au ina ia whai o na maua se tali i lo whaafitau li, ma o le mafuanga fo ilia. O mawhai o na mātou whaatinoina. O ole a matu whaatinoina, se sauninga tele e ta ua o le Crusade of Faith, All Answer Event 2.0 i le Teardrop Center, o le whale sa whaingoaina mua o le Vodafone, o i ole a mafuta mai se tasi fo i o whaifi au, sungai se whawhengainga mai whafo, ole a vea ma launga whapitoa nei asu. Ia whaatasi manisio whaifi au e tu a fitu, o le a whaimalanga mai, e tu whaatasi ma sungai whawhengai ngau lo tono o New Zealand. Ina ia whapenaona maua, ma alanga atu le atua, ina ia maua se tali mai mō lo whaafitauli. Ma o i fo i o le a mātou tuftufaina ai, ia le suau o umar whaamanuina, mai le nu o le atua. E peiona e sila fia, o lo fetalai le fia pa ia le tua a fe mai pe tingai na stas ia on awina tu le pe fe au ia to ina o le kalesia ina ia fa wina le mai le swau mata talo ai mo fa malolonga so e ta ua tele le swau e ta ua le swau ina ia fa pena ona fai ma awala o mai le mano le tua e to tonu ia te oi ia matali so fa fitauli ele ngata na o le aso fo ilea o le afa pen a ona fa au fale mai le atula au le fengai ngale tu o le fa ilonga o le yai o le atua ilona nu ala ile atula au o le fengai sa fio ile tu ito mai le tau mate e le fa ilong fisili fo le fio le atua ito tono sauninga nei ona o le fa tusa o le atula au o le atua o le afa au fale mai ile ala vaso a fai te fia pai pe te fia va aifo i le mana ma va venga o le atua ia o te vala wina tu oi su mai tala mai au i le matu sauninga o le awhaia i la su mua o ekotopa lima i le afiafi i le Teardrop Event Center i Manukau au ni misia ia te oi su mai au ne i whaalawe a se mea i tonu ia te oi pe awhaia o whaisau filfilinga e te su mai matatu a wai whaatasi nei sauninga. E mwhai o na whailau booking online, ia i le e awala i le kiu i le code po o lo whapena o na wha i loa i lalo ifo o
o le TV pe ona e sila ai QR code ia na o le whaasanga e o lau telefoni ia mapu e la ta le code na ia ona e le stala lea online ina ia maua se no fuanga mo oi i le la vaso wai o lu fa pena ona matu tau faina ia le stala uma ia tangata o le awai laso lea awa le maua le mautinoa po le fa mautinoa ina o soua vanua o sono fua i le aso lea i le aso mua Oktopa i le Dewdrop Center event. So awani msi ya te oi a fai te manao i se inis fam talanga fa mulmuli ia e vili mai ia le olua tasi 5 o tasi lua fitas fa so tai mai le olua tasi 5 o tasi lua fitasi ia ma ole e se siola ataliena lau telefoni ia awa lava nisi fa talanga e winga il matu sauninga fa tu ai awani ngalo ia te oi matu event po matu sauninga lea o le All Answers event i le no fuanga pe on taua ia fa manu ia le tua ia te oi. Coming to you on Sunday the 1st. Taunu mai ia te oi i le aso mua o katopa i le 5 i le afiafi i le Dewdrop Event Center i Manukau. O no fuanga sa fa ingoa mua o le Vodafone. Se aso fa malo longa ma le fa alia o le mana o le atua i lo soifua. O se aso va venga mangaluenga ma mana o le atua o le afa taunu wina i lo tangata. O lo wa vanoa le lengi nei e te moni mawina ai le mana atu ato le atua i te tonu ia te oi. Su mai afio mai tātou te awai whaatas o mori mawina se aso whaangalunga tā o le fotua ai o se moe fou i lau soifua o le ala vaso le a e tauli mai nai se whangu sua upa ia mai Israel e le aiso na tau awane e msia le neia manoa matangofi o le a e mori mawina ai fo le ulfale mai o whaatusa o le atola au o le whengainga a le atu o se aso whaamorianga mo oe malou ainga aso mua o ke topa i le Dewdrop Event Center, Manukau, Soifua.